na me baaye ti me baaye me hwe ya ma sena mfre anka bibia nkyere me na me bom ma me mane na ma me yese da bi omontana se hwe enye hwe ha nso mo abesa ye da tutu mo nan akokuru no so no makwakotie die ma me no ebeka ti esa akokuru no so ko bisa ma me na ma me ne so wonte ba nenka ti bi ma me momla no be fere ba na kasa de besi bia no obe me ma maso ye da ati ni esa baaye ti e baaye wa ma sena anka bibia ne tra ho no ma anti nya be 10 years na ekwo na me se da bi dia do ne die anti nya na me se metimi baaye se de dia do ne mintimi be ma ne mitimi za kwasi nya de se obe wale me enti ye nkwa ni mu na ye kwa ni mu a ebe hu die won bia me ka ma me so sisi u de nya abotre nya hwe ne ma kakla nsa ti me ya me se da bi nya me de me kokuma sa kokulu no so na ma me so de si nya abotre na ma mi mu kokra di mu aye kokra pa o fe mu aye bia nya de emma tu de nya abotre na ukunu no na fle ukunu no ti o wa na me sa fle mi ukunu na me te ne nka na me sa kwasi o fi so de do no fi so de o do bia ku anim me so me wo fom untimi ni me ntena bia ma o de ka kire me na me mpem ba bi nya de entena no sisi me nka sa me nya de me nwalo ba de nya abotre me na ni me mu na nya de enyi na me se da bia ni mu na nya yi wakọ 12 years ni eni me mu nya na time be na ni mu be de ebe yi ti akwasi fe bibi ye u fi so untimi anya me mle ensi wonom e ma me fa akla ba ko no entena sesa tu do fi so untimi wale me ka me ka wasu de si nya abotre me nka se me jao na ja me suma yedi na ja me de empire na me bo se de be ya eni me be boy na adwen be sa de aba me so sa na me de tete ho no ma ti me na me se da bi me ba ha na me de me suma ba be da mo na ja mo suma boa me se o pese boa wo kwan be so sa ada se be ma ne se o wale me a o ma me hu o wale me a o ma me hu na busuafo wo bo na busuafo amane ama bia won ma frɛ na bisa ne se kwa me obi baba obi abayo tokum ene wagya na siga na akɔhye ba bi 13 years ni wo be wa no ana wa wo ho abusuafo afrɛ na bisa na tie na no asɛm abusuafo afrɛ no afrɛ ma me no de me bisa no so afrɛ no ba ne ma ni mu aye nti minya abotre e ma no enti akwasi na se ho asɛm ne ye kan ene sade de woni ne ID card so no no odi tu kwan no mo a jo me pachu wo na kantere be no ko ye hene abrochile fa hene South Africa abrochile South Africa okay ho no wo South Africa okay na ye hwe ebra go ko South Africa no na mo gware anya mfie sen best about 3 years 3 years o Ghana ba mo twempra kakra nsa wo wade wo mo wo yansa o ware wa na sa wo ware yansa me wo wie ye no menya 40 days no de beto ma mo ni mi se kwaso ye me ho ade okay ti twentwa so ma nya aboso miensa no ye wo Ghana no adwuma be na no ye o sprayer e na won so e me so me pacho me so me yesto okay ono na bo udwetira na wo shia na wo ade me pacho de bi mia enti akwasi next ukunu wo kodo no na woni ne bai woni ne bai ba kwa na mienu pacho ba ko na akwara na nya mfie sen pacho na akwara no nya 4 months ne na wo twe be mienu o tu kwan no o ko South Africa no na akwara na nya bosome 9 ene na wo twe mienu bosome 9 enti watiti bokwan sa wo kro me pacho okay ana sesi akwa no won fie sen pacho August no benya 13 years akwa ni mo papa pacho debi 13 years pacho enti video call na ebi o ho a wo ye na wa hwe ne ba no na wo de ne ba no pictures na send no oh yeah sebu ha o se be fa ne picture send na me dey send no na ma wa hwe ya o si wa ya de sa no de ti se kwa ne ka kire bi se ma da fresh for picture send na e fan send no na e ka so ma iska kwa na me fa nko school kla o ma me ti me fan send no oba na ba ma oba otu ni din so otu ni din no de ye wo ade no okay yenhwe mo twempena wo ye 40 days okotu ni din a wo de ye wo ho ade ni nyina mo sitna mu yenhwe se de asitna ni sitie na yenhwe sa anye bia no be man na owodo bi ma wa na se oba ye wo soto no a wa ye ni mpo no ohunu se ho wo ba yi prema ni ba ni nsem wo bi ma me nkodi bi na me nkom ba bi ene ye se onya tetimu pe no wa fi wa ne wa fi
se na no masetre mu sitie oh mene na train plan de e kwada me nyanye store no say my store no ti mene na train plan de na de nipa be ye me ana no wo ye me na me hu fonso bia e wo no ho sese enti wo be ko no wo bla wo betu kwan no me na me nyanye store no na me ska akada ba na me nyan fanye store no ti na me soa me sola ho machi 2 o'clock na me ye rice water kwa echima ti bla no wo be ko no ska wo nya ja me ye 5 kan say 50 cedis ti 50 cedis to wo be ko no no was see me a me ko no de me first kan nto me ho na me nko na me ko ba me ko na say bibia esi kwa ma me ko dura say ska na da me ho me sende de ama me hu so yo ba time ntimi nya wajeje mu ti waka sa no ena me ye so wodi ekọ na me de be ma me ye de e wa henti se du de de kwa me ma me be de e be boa me ena wakoye ti wakoye na ho kire na no ode na me de me ba na akwa kwa wa ntwa no fo na me de ni ko ja madamfo me de ni ko ja madamfo ti ni ko ja madamfo na me ye se da bi me so la ho ma kire ye aduane akwa achima ti madamfo ni kunu na energy akula no mo ne da ti me so la ma ye aduane na me de kwa achima me so le 2 o'clock kwa enti e mo fo na me wo so amedwom na me ton aduane no saa na da bia me ye enti me na Nsem ko hospital na doctor ka kire me say ene ma na me so ano asimi mu enti se me nya ya me nya problem na me see you ti na ma ye container nso bi si wono na me fa afo na me fa be ma me ka kwasi me so bi di nya me di sro me ti me ye container ti me sro wa de e be ka akoma bia be nya ma me bia fa na me fa ne ma ye de ehun me ka na boy ne so si wo de waka sa mate hye me boso me pepe me mesendo boso me so ye me fe na wa mfa na me de ti ho no ma fe na wa mfa ti da de na mba ne fe no fa ye no wase na ma yale no waka arahusi mu sta kire wanti wanti ni afi no waka se mba ne se wone de won kana kuma nto ne ni a wo ye enua no na story mi ama ye ngakra na mafa ne maguma mi eja be se mi dipa wo pa ngakra ewu ti boy no me hwani ye ma wo ja me hu se na me de na makoma da ne so ba me hu se de aduro no me ne Nsem bi a wo kana kra me yi bi free ma me hu ne se nya de se obetimi ne me atna na che se okokodu South Africa hono se oni wudi nko onye wo bi a woni wo bedi nkomo se bia oh janye wo keka no me ni bi menya dan ono beka sa boko aboju kwan so but owie ode to so a de ono ka ye no wonya ho adwuma eno no ka so bedi nka pa wa chew wansa wonya de agugofu enso no owie a wonya de o ka ye no okay na wonyi ni se bia setrem nso na akoye den de ama no bebre wo ho wonya adwuma nya bia wabo asesakora wo ho ntina ama onfi wono ada woni me ka bibisa na sa de no ye sesi me kwa me bia madwuma wo ho no ene last week kwa me ni video ko be 6 months nya minti nka bi ni video ko ya ma se osi nya me ka na me demo me ka we wasake ka we ni wa ka shre nya me ka ni ntu de kuma to ye mo sti me na me ni papa ya wa ya ma me su bi ni me ye tweka tu de kuma to ye eno ano no fe na onfa ohunsi baba online na wa fili ho no saa na oye na kwantu no sika wom na kwantu no de misika ni ba me na me je lances de man na odi ye adwuma ata mi wo no osuam oye adwuma o magazine na ho kire no ti bi na me misika na me de je lances man na de odun odi twika ewo Ghana ode ko South Africa na wonim se bi a abusuafo na bo ano ana se eduru ba bi o ka se come sister ho na kwaji sika no ebia na ebusuafo na bo ano di sika pia no enti no o di sika no send ni sister no omoti wo mo de ni free ma de aka no ne de ama winim ni a obo ane ma ne ko South Africa ho me pa so me dia o last bi no ka kire me say ni nua be ma ebo ane kakra o ka kire me ni nua be ma bo ane kakra nti wo kokoduru ye do ko ka kire me say okoduru abe bo so mi ensa ta me so otimi tua ne blan ne ka no di sika ne so ya ade ti de blan ne wa tua ne kada daada ya che say enti o sendi usika no brahim wa me yati asese bra okoye ne de be 2 years no ene dan ni mu ne de na obon homodin ya da asese ho no waka no kre no o sendi kakra but e free ho ba no ene niema mu besesa niema mu sesa ye no kra no say na ya twada ado be sendi e wo de ba na di sen bi wo ho no man fa se bi wo ho a 1 year
no ascend 5 million afe bu kwa afe no kwa yenya hwe ni atena se baby won so afe bi wo so ne wo ha no ascend 4 million ibu a 3 months so monye 4 million ibu a 2 months so monye 2 million sa ibu won so nya kate dia ya ne aba wa winim enya memene da na enya kwasi ada na ye dwo ada kwasi fi ada de ne da krokra ni wa hunu se ati adwa yi mu wa hunu ye ne na bibia si ade na ese na bia na ano den papa enti ya ba Pastor Julius Ohana na kwa wa ha Evangelist Samuel Mensah so wa ha sanso na nayre ane so e wa ha na Ismail Hayward producer boy Chidom ya dontene di akwani aba na ya nso de ko social media Facebook Akoma 87.9 FM wadi akọ live nunti bomodia na ko Facebook o share na efama ye na o like page na no comment no share YouTube Akoma 879 FM honso subscribe na emia notification bell no so press on you get notified na onso wa share ama foforo pin so etumi enya bi ahwe bi na etumi abo TikTok onso make say yedi atwaguo ewo ho gali shot it Akoma FM 87.9 afa se wo mun cheche mu kire me a enka me ye perfectntem na mun kire na mo kan sa de a ayesa tamani e wo school no ade ne ya kire wo beta nwum no ya kire wo no se de o city west no na agbo no na abeto no eno na wutu bi say no now the day is over nothing shadows of the evening so across the sky we better amen said the name is sitting and one a mebo said the name ku ate ye no sana mete no sana me so me to no na wo bahunu so say ye jesu a na papa so wa de de ba ku wa say dey what to be che we are marching to our classes we are marching to ya tintini edito we are marching to our classes no more to me cha no more to me what to me cha we are marching Kwani be za yebo edito awa to me cha na wana anu na hia ya David David to return what to say no more to what to me check now the mean shoot the tratra ya to nyumfu c'est so precious c'est so away man forevermore c'est so precious away man forever ya babo bro Egi azu teacher mu o. Wonu mu wante. Oh yes, na woni. Agre ko ma sra ma me bi o ye friend ma me amapa. Na won ton adwene ne amane. Na I'm happy the son of God is my friend. Sana na unity. Many aji Yesu ni ba ye madamfo. Me de mentewe. Ye meti am say I'm happy. Oh yes, I'm happy. Oh yes, I'm happy. Mami amapa ye madamfo. Me de mami amapa ye madamfo. My friend. I promise to hold in high esteem our heritage on forest to the brat and toy our sacrifice and press my to the face of to uphold and defend the good name of Ghana. So have we gone. Let I promise mom I hold my hide and steam. I promise my woman. Mama yozo. Sabre make us we show you Facebook
Onia TV enche wonu de betum bodo nko pepepa ne bom wo say Chrome TV dia make us say dem live wo say Chrome TV dem live to Chrome anchwa eni ntwodom bia mu ekra bia se awo bia no benya bi ape sanso na Rabi 1 TV so dem live sabre make us say e wo multi TV no eso nti bodo dia so be shebi e wo na yekọ esa say enra na ye discuss kwanya say woni emane mema hwan na ye jealous pa na unim Pastor Julius ye you time bi pa ma ti ase na mu nya men keka are say before ye say na woni akua pem so o say mema wo so ma afedie me kwato ma no ase mema kom na so we tell you we should be able to for no one channel finianim da ha ya monche o ana me sister Dana Brempo you can no send a message there Pastor Julius this one why have go to Sister Dana na mi shira see Dana ha so di madu na wo boa ade no dia na jealous the chair ma no play back twini nanim da ho ko bonche woni say ya mo mema na na nya no sa na me bon mema oh sa Adam kura sofo nya garden mu na Adam na yere ko ye yi a oye wada okoti ade efe bia ye be ma fe yeah be ma ni hano be ma bia na ni ha ze be ma bi di na ni na enama na sa wukunu no adi aye yes oba bi obehunu bia no but e ma nyame amomo sa de mo kra mu na ye hokra ye tumi nka dabi ya tsadie e bia woni wukunu enya problem na bia obayi wa sheda akodware be ma no na dabi me fa so ba wa akodware kama ne ntoma gugu so na te shine na do ne na be ma ye no o te sadie o ba be boto no o tu abo sa ana ye kale e cha aya wa sheda esra na kakra de eyi akonwam no so akonya no so sheda esra na so bo e chonko ba tu za ni make kan ya ba wotumi o cha no ho so yeye na mom say eya oba wo de ma be ma wo no afa adomain nantinati wo na oba ka sa oba be ma na akra the man ka sa de o eni na ngani so man bebre dabi anokra po betumi ahwe no so de na wo kire o hwe no washi bi we de no ode we de na mo ba adoma kire ni ha ye sa no oba mo na ye kwa ye tumi hunu sa ne ye yiyani ebi wo kra ebi timi tena se na apia fa ho na mo wo tira se wo sha da dem kwa wo ma da yi so na uduru ha ma sabi de ye ba ma yi so de ye onu so da oda onyina kama na dani tita ho ya na sankura ye fa ye din na nanti dabi fa ye din na nanti me ma do me na mama nya ma bisa mbako amobi nso aye te se de mema na aye no ansa na tie na me de onsem je nya fo ja yale fo fa no de se ye hina de na hina de na mi me jese hina de na ma me jese mema no mo do mani ne nam ntino obekọ obeso obu mi fa so no no obekọ rounds be 7 o no menko bi o kwaje de o be o tena fie say nana say my god be man o hwehwe gu man di ma jano na o tena fie na dwon ho che se o ntimi ne nyepe o pa ma okunu nya na dwon se okofa ma na so ya se okofa mema na ye hwe de obebre da ache ni enwe sese ye wo de oba bo so amfa mfiri osoro anom a ntimi nya ho hwe na na ja ma o ye bible no ye so ama mema adwa ma na nya me de ama mema am sese akono no nya me de ama me sese akono no nya me de ama mema no akono no nya me de ama mema o metimi ne ma wuru be de wada a mo no no problem am just up aye nye competition say onu kunu say ukunu akofa ochi awon so kofa na chi ni ehwe de obe break da ache enu de obi abeja to say ba ko bre asisi so mo sisi ma
Say me tiwe na me say me family reach na me nso be family reach me say ba ko be braja ba ko. Because ba ko de say de tie no. Nyame bo na bosu sa. Ba ko so nyame amo ne sa. No person will done yes. No person done yes anti ba ko be bracha ba ko. You say one hop from one to the other. Nyame amo be ma say hop from one person to another. Na no kwante say de ke ye na nanu abraso na ye nim bible de ya mo say ye nware ba ko. Dine ye na o mo ware nso. O te say ona na ba o ware mema mako nso da. Yentia enti enna yedi nyame somunti no yeso bible so bia nware baako enso no kura na chinye da so ho besi ne ye gye won ba ta se enu kire se sa bre no se na ye nananom emma no betimi aware nso ne edu ne enum se de ye papa no ye ya enko ho be ye ade no o ma anye de enti o mo anye ni Solomon enya mpenafo 300 eyerenom 700 na mai nyina amanu mu de hin na otese so nso konya emprafo 300 oh ne bi wo ba bi no eti memo na da ben the bedroom so na no ya de da ben the bedroom so na be konda na no eti na bi fa wa chire na ba na ya chire wo no bible no mo a describe no oba jamanfo fadio mo ye den o se fadio mo ye den o se fadio fadio Jeffem. I don't know that they mude me come. I dey fe bia na ta mo ire ma de. Ara mo so no da ya na ju. Ma be Jeffem. Eti ade no de mo ma ye ntiase sa. So futa ka se mo se wadu no wo ma. 87.9 Kumasi. So ta se. Ye ta twa so kire se. Wo ma na de bia ye di sim. Eno na ye momo de. Enti mo na de bia twa so. Eno me ka de ye ntwa so kire. Momo nya na momo nko sa. De tie. Se ye ko mo so mo nko. On the say one man on Crawford. One fa one man. Enti ye twa so ko fufu. Se mo so pesa mo de na ye tapa. Enti ye twa so. Yes mo be anta me han no. Enti ye twa so. Mo se sa wuro ba yi. O ja se. Ma, o ja se. Ah, ya wi ye no. Ya wi ye no. Say I am bogombo. Ya wi ye no. Omo no mu because obia ne kwan your first wo ni fufuo. Oyisu no. Obi wo ha. Obi your first ene mo ne. Sesi ade tutu. Ena mo no mu nura kase ene mo ne na mo de so. Ya mfa no ya ma mo aye. Ene mo ne na ya che no. Ene mo ne. Obi wo ni so papa ko na ewo ni fufuo a. Woni se de obesi aba ne ti ne wo ma no because what this kind of koto ye hia no pese. Wato ne boase ina ohwe ne ye. Di onu abefa no okoyi so no de pebempem waduro na no sa obeba na tutu. Ene mo ne. Owi a wasade akose nsuom. Ode waduro na no. David abi fancy u fancy nsuom. Papa na chapam. Ma owi a wasade no. Asa na dia ma. Ba o za de dia tene se. Asa be ku. Amana mo ntiase aye so ya ntwema mo. Mo ntiase aye ntwema mo because ade na dia da na wan fan to afito. Oba me say mo pa we ye nko competition e man frɛ. Ye nim say ma bi gye kwan ho a o mo bo bese na ma anu kwa na ye mo pema. So ta se. O munya ni yi a ko mo nko gina ho nya se adwuma no. Me say me ma ye ti ase se ade se bi nya me bo ni wi aso hye ade no. E mema ye na e man ye na den. Na te bia bi na de ma bia ko wura sa te bia mu. Enti se o be ma nware du a den se be ka cha o ba so ba nso nware mema du o be no nware mema du o be no satisfy mema du ma be yifo kra o be hu ye ya mamre mu o be hu no ka se mi hu pastor Jiro me ni jo na se pastor Jiro se dem si feel wo me so fa mi ko wura dem a se wo nye be ma be yifo bo so ma me ngwa no go be ya sem na ake kana me fa nkwa de me wo be suro me Oba na jana o je ba onunzo didi agro oba onunzo didi agro onunzo oba na hon say one ne bedo onunzo didi agro ma no de ehu wo suro me be me bi no e me man ko ma o mo yesa no kra no ene me ma no odu be brante wa wodo ho aba no ene we bu awu so ade we ana mi kan say no abaifo mema na donso abonsamfo mema na donso satana pokre musa
pokre mana slap now atona pokre no atona pokre nyina ne ya ne brema fom ya ko Any tear na make up you say ma ele she say mo ayemo mo bo so intimate na kolanke sisim kolanke to amiensa na ma wo body na bedia na skin no color no sister na metin store no ya point na ye ko no sister na metin store no say so for draw bia be no this praise no ba we use a cha be kakra omo no be twintwam omo wade ya no omo wade ya me say de wo pane o something say dey just atade no press so me so for nika ne pia bedru ha nika and ni morning get morning just say odewaka na ni morning just odewaka such a lady obeka so nso oh iPhone for which one do you say 14 and 13 12 and the old 14 for that age of 2021 14 Pro Max dey adwuma no mo ye Teaching assistant say, oh, Sunday no mu bie rich condos so say one. Nti gas no nko yam so ma wobre wo mo wanti no ma brafe no mu beku. It's wonderful. It has here. The adwuma na sana te ma. E ma nti ase. The dey for the car na aba. Yanti ase so petrol na aba. Ni enko ye nim. E ma na regular no ene bi ma bi. Ene power. But ma power. Ne e kan. E ma jealousy no. Send ye befa so ne o matena ma and so oba ye jealous and person kwan be so na befa so ne natena anta ka say me say red flags me on ma de bia me ka say on asante wo ka say be say abo ne benya na on kawa na abo na nwe ne se a kire afi na ka krama ha fra ko krama nya ba ka hu obawi wonsam na wo de toto ni na abo ya nwe ne ta aye na nim se a kire o say o be ka o ko busa so o be ka me say o be 2% eti sa na abrabo na tie ade na wuri nipa wo say me kunu de anama ye biefo na say ma bebrebe to ka me kunu wo ye o pa ye biefo na say musa man say one na one be ma tie wo nim say me kunu power o be nya ma more than 20 50 wo how be ka say ma just because you're jealous and so oh ba won be mo ti sete wo hunu we ya e de na aka obiem aye nyuma mi no ida say be ma we de mintimi ne ntra kwatwe ho ana say e ho de ene me hwe me hu ye toto ni ma yi ho de na me hwe me hu ye de ene se be wadam fu kwatwe no e se o chia wa emfa ho no nye na pu wa ho na akọ no how go be one no che o de ene se de ayo e je ama na o de se na o de ho na akọ no so che dem o ko ka se o bete o kwa he ho na o ka sa no oh enti yin mema ye ne o mo tie na ma ye ne o se de bia me ka na mema kire se ma ade na man ni problem on yoma bi ho aye discuss no but the mema na your problem ele nye so mo problem se bi o mo na pe nyame na aye o mo sa o ntimi nchenye no enti wo ba wo kofa ba be ma o te sa ye ne ye be se mo penti be se o pe na wo hu se me ye jealous no se na se se wona me ta sa o pe me o pe me go your way ma so o pe me dia no person e say comfort no bet na che no ma che no chi wade enti be ma ba be fa wo ba adwo am pe o e kwa me o ye sure o pe me ene me so no bet na now when you get to so no bet na tre say you say if you go to Rome do what the Romans do what the be ma check ko Rome dia there o person wo nye enti wo so you jealous e ma pa no ru am srasra o bekun wo say o you jealous e ma classmate ni srasra o wo so you jealous e ma o ex boyfriend ma ho o bekun na enu na esivia ena mema ba no se ma ade obia unu se atu bias obia wo bebia ne ahode wo obia wo bebia ne mra wo sa no obia wo bebia makokwa ye ne ya enti be mo ye jealous no ma sa wo design ma make na eye ne ye chance nko obetwese calculation so but ye fa na say eye normal no o ye jealous no nko de ebe ye ne ya oba bi betima ba be hu se ni kunu butu ma that pain oba akron be nya no anya ma nyina de ba pain asa oba no be nya no se be mo beto se ne yire be ma fofo butu so ma it is totally different
and you can't blame the man say son and yamia said I am mema and Makuma could be because of 1 or 2 reasons binti or mun ni sadi ni bi woman and to go back or toss out at the man when I say no me couldn't jealous me couldn't you on pet me couldn't say here now what cast what to 20 now full be or what my say wow said the jasso so officer power ya na dia this say be a won pet but some pen ko ade a and maybe be because maybe be ho onu dia gwan say nsan na mo okun so on pesa I didn't tell you jealous. Only the one said in Sandra Ukun Pesa, and to assume that some men want to sound quite Nansa Quenso. Said your bear or moon from some to me, Mamuku, and what charge. Then what save you a warrior and wow. I can say, you did blame Sisha Dumia Dano. The men are jealous in the man or them. And now they look jealous. Hey, Marco, as some way the more drew. Na ememe nyina atesa na bi die boro so eno na eduru saa na saa oye wo ba asetena esese woni wukunu tie nie se woni se adamfo bi na wukunu wa time se adamfo we de se de osi ne meyiri di agro no mani nje hu me mpese woni meyiri be di agro biem na se oye be ma twaso yentam frɛ no o pese wo frɛ no soso a na woni ni wo nkomo bi di a me pacho pe ba bi gina hu bra woni ne bebo sa nkomo no woni ne bo nkomo ni wie ya mesre wo a se wo be delete free phone ni so fi se wo kunu obetumi afa phone anytime ebitumi ye bibia o tapo bibia free so o course no bibia ebi nim fumo menga ne mimi kunu onimufu mu pa enti se wo ye ke phones na chese na adwuma no enti wo beto ne bo ase abahwehwe wo nyina esi o sa ye fast enti se wo ye wa ade bi na wonim se sa ade wei na ni nje ho agyan jai enko ho because ebie bedrum na bi on to me nse ne ho so obeye wade a obeye wie no no wani ne ho mema bebro mu kunkuma wo mu omo but obewie no aye wie ode ebufuhyew ehyew na banemu aha wonu ne ho a na me so na asemonsa ene ne me wie me ho na ne no ano no iti sa ba ma no ni nyina mu no wo hu no o sha ase nkakra wuhunu osha ase nkakra na ho na ne bonkomo no obi wo kra wasere wo fon so awie no uwie ya ase one na ho na eno so ye hwan no saa ba ma no hwe ne yie wo se ba ma bi wo ha watie kwa awie wo sere ye uwie a onka ho asem ne nkomo na wudi wuni di no eno na obeto aso na wo pa wodi nipa kro frɛ wo nipa space na frɛ mi o ɛna na ye bonkomo na ye sere saa ba ma no tumu se da bufuo no e wo fom kakra but obi wo ha wo ne bonkomo na nipa kro na frɛ wo na wo siri wie ya no so hwan na frɛ wo no obi okro wo frɛ oni wo no wo frɛ na fo wo frɛ aye busy a wo se saa hwan na frɛ wo fo ni gina so no adai ti na me frɛ wo no me from one adan na one family call when you nipa kro but onim nipa kro no saa ba ma no hu ne miss call say ba e chire pe ya ne ntam kase de woni ne kasa no na ne nkasa ya ne saa ma no kakra se wo hwe na hu ntumi saa ba ma no se obetumi nanante a mesra wo twaso ntem se wo betumi soso na wo watumi ehun se mi kunu oyesei ana be ma me ne na twempna akwa awariam no oyesei eti ne nioma bi wo ha metumi ne nanante na afi de wo hyase na wo ye ne kakra omo no saa no omo mpe na mfo bebre eti mani hunu we de oye madamfo wuchi ni mutan ya we oye madamfo na ene ne nipadua ye de afa na mom se wo ka so na wotie ni nyina wo boa ebeduru ada na wo mistake a eno so kwa kofa asema bro enti wo ye saa niema na manipa kro no enhunu wo hunu wakwam wo hunu nioma a wo ye wo hunu ba bia wo fa wo hunu de wo bedie de me ko ha so wo se wo ko ha ensesa no se obi wo ha okra se ebikra no wapie me fan se ba bia wo na mu na ba me ya fra dede oh hene fa na we me wo
mi twɛ wɔ ha se ɛbi bia na wo wɔ baabi ase mi twɛ na obi a wɔnim obi a wɔnim wɔ na wɔnim ko na wakɔ wo ɛmi wo yiri o na wɔ asomasi bɛyi ɔsɔ afrɛ wɔ so ne nam ha se apai enti bɛ deɛ wo kame no yɛ ani hunu baabi a wonam wotie deɛ woyɛ wo hwɛ na okunu yɛ tutu jealous kra no a ɛwɔ sɛ wo bra as ɔbaa no ɛwɔ sɛ wo bra ɛwɔ sɛ wo receive course ebi abɔ 8 a me kunu frɛ adwuma aba sɛ meyɛ course papa no nua bi aba sɛ ɛnafofoɔ course ne ma ukuna ba waba yes obi wɔ ha ne kunu wɔ hɔ afei no ayere no ɛna simesi ɛna debani ɛna na wo gyina baabi ɛnyɛ bɔne nso o ɛnyɛ nipa bɔne ni but adeɛ na wo nyɛ no wo kunu su nti hyɛ na akwan no na tutu ne yie yɛ dɛ ma no na nya asomdue wɔ fie hɔ ɛnyɛ saa wo ho bɛkyere wo da bia wo pa asomdue a fa ne saa evangelist mama na ya da na metena wa masade we ba fi sɛ yɛ hyase wɔ baabi yɛ di namfo na yɛ twempra ba mo twempra no mo huni sɛ girl no o yɛ jealous mo pia bonten kra no na bia wo ni girls mi kura gyina di nkɔmɔ o ba wo hwɛ ni di mi nana wo sɛ no ɔyɛ happy yɛ wo hu but what na hoa dia ko wura ware mu yesi dua nyawo ebe wo wani no ye ntwa so etu ase entu hu ni saa no bibia nka nkyerɛ sɛ nipa yi baabi a yɛkeka kwan so ɛyɛ kwan wa kise wuo na ɛkɔtete yɛ ntɛm ɛna yɛn so yɛnya nwui asɛm a meka bi kyerɛ sɔfo maame no yɛhyira so wie na so te sɛ sɔfo se yi owuo na bɛtete yɛ ntɛm mimenya bɛ 95 na nso so bɛ 90 na 92 timi me kwa 2 years time ma bɛfa na wo to yɛ yɛn yɛ no ba me medical wo to yɛ yɛn nyina yɛ kɔ so no nti enso so nkoduru hɔ fi sɛ nipa na me ne nam no ma hu sɛ sei no wɔteɛ ɛne anya ntɔ a anya ntua because unto me ɛmfa me nkwa wieyɛ madafo bi ba na mbusa ne sɛ na sɛ mu sɛ wo ne boy bi ne nam na boy no wo sɛ da enke be ware na so no sitie no ni kokko mi so mi ni kokko enti ye mienu ye ntumi ti maka je se me pɛ no ami se chia mo ya de ko so hwe na kokofo mienu de ni kokko ana boy ni so ni kokko enti no ye ntumi ntina na me se mo ya de wo twa so tene be so no ba we de wasoso soa de akɔ wonim se de wo sitie girl ni sitie wonim se de boy ni sitie edru baabi classmate fo kra kohia se mu di agoro yi onu kwa beti no watena baabi no wo hwe wo ha o ready obeye do na wa kwa sorry no kwa tena baabi kakra no ayi fun oboa de wo ye nyina no wo video enti no se nipa no ye ne ntoa so nkwa akini aye de ya adakoro betrega because woni no enti misramo se ade ani minim se na ekọ mi am chance me hu red flag ba no mabu mani aguso red flag etu obebam eye de nipa wo ye nipa enti me hon de meka me de bepim on na masa ka che nipa bi se wanya wura ma wie so dia set a barrier before you hunu ba bia me di agro pem yes baby we me ntra hoda because papa no ye jealous ade we me ntra fi se maame no ye jealous wa hwa ebeguma wade se wanya wura ndi akosi sadia have a principles within you okay sanya sadia ene da bia no ntokwa sikantwe wode ne kasai na se mo se gina wa che na da me papa se anafofo mienu bi adi agro free o mo kola brima na chese bibia nu etimititi wo mu ntam da korona wo mu ahia ba mpanyifo no hia bi se na namfo mienu ba na ba ko tim mpanyifo no se ene metiti wo mu ntam no mo se twia wo ma di agro free nkola brima bedu sa de wo betiti wo mu ntam ko se na ko mienu ko asore untimi wo se me se na metiti wo mu ntam kikiri no se mo ntwa me ba wo mu twa wo mu twama na wo frɛ se na kwa ne sofu ne twama no frɛ na kwa se breni nkom na kwa bi gina ho se ya o miena no
adamfo ri gyina hɔ no say chale tamo ye late o na so na kwan so na so nkasa me pentem be 30 minutes na kwa bufu ye mo dia mo bie o miwa no nkasa me kɔ na chale me enko no oduro na so fu bisa ne say na ade asem kɔ na mo gyina wa wo say wa anka hwie o wo say 30 minutes wa ko jọ kikiri ona tey na obi afa the bed so for it yasi e dey into that 30 minutes when ya ne wama when ya ne wama am pampas ada na kwality on better to omontem enti set a barrier say aha na me di ma gropim aha na me tie me course course bi okra me mfa yeah sebe ya kwa kele papa ya fa call no ma se di ba call no ba ya gro fa be o ti be ma ne a be ka tiawa titi na fa sumpie emra fi na se wan seti bari ya dia untimi seti dia eni animu na mo twe mpra ba no twaso okay ne call baby okay na sumpie mra me da se papa ahaya kuma na na yere Akoma FM. Red flags. Unse wunu se wukunu ana oyire jealous pa no wo kwan ya be fa so a wonu ne betina obi o kran so o sheda opesu oyi ni kunu nahi obi ona enye obi akwa ne sister ubo amino because one woni mu say uyi nahi o oye bema na go inside ya mo pa aha se bi ni atuntum yes yes ade ube wie chale me ba si a me ebia ni wa na opie ye oba ne fi ewra tu no puru watum so wo ko punishment nti ebi o ho a mo sheda yes ade no ma be ma no eye jealous keke but wonu wonimu say ye wo ye no enye no kuro on you nti wo hwe ya some jokes are expensive they some jokes are expensive we be acid speculation ya eba se si ase boy no kura na ni nti ya bo we ntie dia se wo hunu ge no over 36 years ayi dia no America dia eti one dem say e jokes bi na no wo ye kira boy yes yes oyi na he keke si kuma si Ghana man wono so wo yo Ghana to oyi na hi me na nchimpra kura wan yampo ayo ana me kobo me ball me timba bi ayi no kura me kwa say me ndi 45 minutes okay eno so ba hu ni bi okoti so okoye enso yese wo so wa bafema kwa bichire eno ga ni ya bo tu ana mi kan wo hu ni say bi ana boyfriend bi o ye footballer what the yinness yes jokes say you joke some jokes are expensive especially when na kuma hwa mfa ngom fa sa agro no ko ubewu kwa don't go there we say you joke wawu oh kokora oh ma a very important tell se woni obi itu ana mama sua ne hu nipa ko oye me say se wo yo ba na okọ aware mu na bia 5 years 10 years still a woni mu kunu yia then you have a problem obebre it is that's why worry because se wonye hu se me kunu ne yam come time se no didi ye wonye hu se me kunu time se no order wonye hu se me kunu ade we no ope we won pa na you keep doing the same na say ne aware ne begu enti for some time suye nipa no that is so pa e bia na on pe dey like say but say we ya we can enkoba say no say we share branch bi ana we share branch bi no say open na wo hwe na say wani gine ho wo hwe say the city no na wo ye we taste na say wo ne bet na say yan say kan wo ye me crash wo crash so wo ye wo crash na ba wo crash na say wo pa ja wo ye crash na say wo pe na wo pe say wo ni tu na mo la e be kwa aware mu a e wo say wo bisa no ni a wo pe and the do's and don'ts dia na wo pe like wo abra bom no dia na e bia wo pe say wo yere e wo say ne ye bisa ana enioma bi wo ha wo wura ware ni mu awie o but mu come ani mu no make even relationship before you obi wo ho pra na what you say no wo say wo ma ni wo bisa no
say okay say na mo ne ba betuo na ye hwe say pratwe ne be lead to aware enti say ne die na wo pe like e die na wo mpe ma bebree bisa but to me ma edum so wo ho a onim say ade we mempe but because of ebia opa woni ntino o de no ma better yes on kan trewo because you do who be wura ma wie no na fe obedan su be bi mempe aduane we mpie mempe sa anyoma but because of me pa woni nti me nkan trewo because ebia me kokan abeg say ebia exactly yes it's the moment wo be had those things from me na mo be worry be wie na say su ban be dead no na wie otwe hu enye enti abrabo no yemienu yenwene ye ho yie na yem hunu de we pe wokunu se won pampesie unse sister bi de bra bi de ni kunu na yire ba ho o se won o ye mesini o pe de nkwan gina ho o baba no na na yire abampesie na o de asi ho enti wo pese wo ye wukunu den onye na o se de metumi aye no enti abrabo no ye koye ni mu no enu metumi sesa wo mu enti ye mienu ye nwene ye ho na ye nsua de ewo abrabo nim se ye nsua de wo abrabo nim a empna twen no obi wo ha wo tumi twe empna 3 months no aware oba no ebi wo so de sie no 5 years suban bi wo ha on na na di o wura ware ni mu a na okoda na di enti mesra hu partner no se de wo sitie because makase ade a ede ye obi fie ye yes wo so sesa no ade a obi de ye ni fie yie no obi di ko ni fie a esei ho enti hwenipa na wone na ekọ no na hwe na bra boni ni su no na fa bi na ne nanti ebe wie mu yie na asi mu yie man se de hye adwene mu se de obeka bia de ompe obeka ebi mu bisa pa baro bi wa onu ankasa kura wonim se ompa be kwan because of said the nane maame ye man nti no na ekoye man nti no odi but a onim se ompe on te se bi obaba be ye funa ma na obe start empa be kwan enti ade no enioma bi wa de wo be ye na be ma bibi be free no aba enso wuri na aba betana e bia no wo na maame no kwa na life different enti enioma bi wo because we mpe we mpe obokomna ente sampo ba mo wari awie no ma and miracle animu no enioma bi wo was woni da from now your ba woni da from abrabom a wo be hu de open de ompe wo hu de oye ne de ontumi nye na ano na ebeboa wo ma the more na wo figure out anyoma no na wo so wo jai be ma me ma ka tell you say ofredwuma bebe bia na ne na fogu egu e kura ji ye kurumu dan boso ebepeja me se me be fi na me wife nim say Akoma dem na me be fi a ma se me beduru na fi na ko hite bia na be me na bia na be boso me ba no nim se me be fi so me didi me expect se me ba na bia na si wo dada enye se ma ba na fe na twan me wo akwa kitchen 10 minutes one hour kitchen wo dede ene ba so be na wo so na wo ti fe na here enti sanu enti so wo ware be ma tesa e so no me kunu Akoma de na wo ba fi ni o ba be didi enti nye 30 minutes asem se me hiti mpa wo de bia aka akraba amodru ha no me hiti obeba nice abesi super pepper nice enti these are things you have to study yourself and you can also bo amane na wusu asa na bebo ama waware ayiye ma bebo pa me da se papa nti na future kakra ye dia mama no e yemfa your story na nto so na dru tama ye fa phone calls no a na uwo bibi ka e de fa ho a na wa che wa dwene ana wudi bi so ato de ye kan eso e ya waresem e na ye kan ti ye de we bi toto na won so di tu ho fo ba e wo fie se be ya wo be hunu de wukunu pe be ma de wo yire pa de wo yire mpe na wan fa anye no na tumi abo ama asumdua be fie se ka twe na do so etuo bo no adoso ni atumi abre ano ase e wo ye fie mu na ware no atumi aso papa yanko na mene nua baby o ha enkodi nko wo ba fa me mo hawie de mama wadumja wadumja wodi Bacho frame adwantwa fe na wo kasa adwantwa fe hina bae bacho mi free pankro no okay adwa awie de tie adwantwe ne ho a na de abefa mu amane
mpacho ewie de boko baanya boko sa yenkwan ene say me ne mat no poku ene tena after 5 years nie nti me ne time ye ntem nam say ememas masam a wo ye nti opema pa opema ko be ya tuaso mate pemba wo pade no ope yenkwa mpacho nti ne masam nti ema me ne ntem no ete be after 5 years teache no osa bae obae no okahem se ma asem no wajai itimensa ne no enkamum enam siyo mate menene tnai 5 months na nyinsen ebem nyinsen ne be ma menya 3 months no why asa me kasa me ba ne hono mo ofia on pese me ba no ofie ba na menim de enti ana on pese me ba no ofie enti me tena ho be 6 months no na se da bi otoso me na me ami fum se me ikofie me ikoni fie wa kohwe de ho ti me koye no na se wakofo ba wakohye no kawa be busumi na obi a waso agai ma apɛ no obi a wasakra no ya funuboni nim samasa mbacha nti mi ko hu ye no na wona oba ne hye edem na mi bo opum no na oba ne se hwan anam se obi a be bo opum e wo se upie e ba abonte be hwe nipa kro na o se wo mbie nam se umbie sei ti me kan na sa adane akasakasa na ba da ho no na ne do no nso ye ye de praw ni bi na abobo ti me ya na me fa ba abo mu na me wura adem wo me wura na se boy ne da ho nam si enti Martin de waye mini na so akofo nte ho no ba ne be ye se wono akoware no kra bosume kra emba ye sata am so menyem 6 months nti wokae no edane ntokwa ema Martin ne ka kire me se mimi be owale ye nchenti mimi be gu na wale ema obo me hwefo ma mitikura akohwe dem te eba asan me ko etimetim clinic no mo ye se minkotwa scan na me hwe se akora no ne ho nkan ya ye ko na hye se ne ho nkan te fro mansi Martin fie ho biem ema me be wo ye me be wo ansi mihwe mu nso no edin won hwe me otam 70 cedi ne beto a no abinam di twa ladbe no abinam de tose no nam di ye bibia me ka so onfa bi nkan okura wo se de na yere na kire ne se onfa mame no ode mame to onfa bi nkan ho ba chonti me ba ya on hwa akula no na me ka so se Martin edu ntitentete me no ni ade ehia me ba chan ntitente no odi mi pa eno ni be me ni shi wa wo de ba ye nti ba chan ntitente so odi mi fo ni nti no wa yira ho no sa yanko ba chan ntitente no odi mi kire se ebu akọ ba ho nka nchem se bi asemi ni ho ana asemi ho nka nchem se wo ba de me ho anse wa fumi mu obeba nso me bo punum no otete ho mi bia punu na ansa ma ko hu se Martin etete ho no me bo nso amolu bem no obi aka chem se ya me hu se wukunu betete mo lu bem atina mo ro bem me ba chan be bia wo atina mo ro bem ba chan de okay ye fie ho mo lu ba wo ho yo yanko me ba chan ti akri atina mo ro bem wona ye ho ko tete no ba chan de bi okay ba chan ti akoso sa nti me ono nso maka chen se me busa nse sisi a opemi ana se ompemi ontimi nka hwe mfa che me obetum badni kwa no okache ma me na ode ne ba ye se me man me ho kwan obeba be wale me nti won kan jem se wajami so wajami a omra na omeka na de oho ne yenye so wajawa omeka so wonjami nso so omeka onjami so on handan me da tam aso na on handan ma me ne akora no ntene me nti wo beto awade yeso mienu wa ye but awale de min toso na se wo so wajawa wo meka wonya wo so omeka ena wo so nim se even before wo be hunu ni suban se wo opema sam no wo jai no mebua ena akopa oba bi tira ye ena kire ya wo san bepa wo chewo se masam no kra de wo jai ya boni deliverance se wo hu emanyi na da ne mema wo hunu wo ba ne totogom kra ye mema se eye ne se bema ne to de se bankuta nti se de wo jai masam nko an wo hu but enu akire kra no a wo jai masam na wo kosra no ena wo ko hu ne se wa ware kra enche pachan enti wa ware wani wo tena how many years but on me tena 5 years 5 years but after 5 years no
5 years na echi no na me fan say last 2 years bro nya ni mu ho no mo na osa ebe kan sa asem cha me ne tenai ti ne 5 months na nyinsen ebe mu a afa na me hu se fan say wono oba wakowale oba kra nche odena bible so me mpachan na onne wotna 5 years ansa na wo be hu so opema wo kɔ no time a wo ka say opema nti no untumi ne ntina de wo kɔ no edi say ansa na wo san ba abeka cho so wagyan ma asem edi say me ba cho me ne tena 3 years nti 2 years ne beka 5 years you know 2 years and back 3 years ne ho e ma ne ye 5 years ya bi tie bi America no a simple answer se be ya wo mo tie no beti ase me ne be me ya tena kakra na me se opema asem na meja ne hokɔ wo ja ne hokɔ ye ne edi afe ansa wo be pa wo chew so wo gyan ma asem enti sign bra edi sign na but edi 2 years edi 2 years before wo be ka so opema asem no ejai no 2 years no oni ne tena mfiese ansa na ujai relationship no but 3 years good yeah show woni na tena 3 good years say 3 bad years wo na abehunu sentete no na ya ye beba ho wanya wo ho ade wo ka che ne sa opema na ujai ne ho 2 years no watumi akohunu ba ede na kofie akoye ne ho ade kama ya wone no etie wasan ya ba be fawo sese wo se ba be ka se se opewu a on kan kire so onpewu so won kan kire opewu akwa anya ho ade be ba cho de ntia me make san se emra obetu din no na wa wale no nim se wa wale na e kan se obae by so ono na dwen ya ne sese me ka se me meja na aya na times o ka jen se e fen se me na maka chen se me ne no agent oni hwede e ma me oni hwe se wona me kasa na se me ka jen se me mra me nyem ya na me ko hu se boy no awale no me ne na anda biem akopem se me wuye me wo yan so minya 3 months no pese oba hon ma no osum o pese on me da na me ya ma adwe se so awale pan de sa aden de minya biem nti efiri hon na ensesaye no ebe mu there say so be catch you say ope waso aware so ni bebe me ba cho da bi no say oba bonti se no wo se minya no me pe no a onene na but o betena ho a won so aba bi aba wa akwam so a won twe ma be ma no but your Johnny dear ye jai Johnny dear ye jai Johnny dem nini wo biem Johnny dear ye jai nini be fie se ni na wone ne na ada ana bosu bi se ni but your mra minya be 4 months when say ye nya 4 months be pem menya 10 months onene na biem enti no oware yansa no wo se be pa wo chew se wo jai ma asem no ana so obe pa wo chew wie ye no e kire no okoware ye mbacho obepa mi chewie ye no ena okowale because that time na okowale ye na mimi hu ye no na mimi nyim 6 months a yo ba no so no awale no kula abosome maaye ene na anya ba papa ma no bachan na anya ba papa ma no bache bia nim die just for no ene na woni emamu da bi wo behunu because enipa no woni na tena no ye masam no wagya no wakɔ no waba wase be pa wo chew na obepa wo chew wie no wase gya wo ho asa akɔwade ba foforo me pa cho eno de mintimi ana wa akwadworo mbacho da bi opa adwuma bacha woni ne tie na ye adwuma bacha me adwuma na ye bo bacha me ton sumade ono ane bo odwetira na wo hia wo no na wa bo ho dwetira wo yi wo adwuma dada bacha o hia ma me ye madwuma 3 years na mo tena ye no o ka so opɛ ma asɛm ne ade ne ma dodo asa na akɔ hunu so okuru butu ne so ene wo mo da mbacho me nkɔkye ne sɛ fence me nkɔkye ne sɛ bi o ba we na by was wo ho kra no no ba e di nkomo e wo fun so nkomo ben be fa so don komo ene sɛn boy don komo na ya wo bo no bombi be ba cho denta America san say bi wo ha na me so no hwem e bi wo no ma me di obi fun etimi
ene ne me sheda ne oba bi ne ya lie na oba ne chate one ne be chate awie no akwa saa oba no ebe wie che no akwa enu akwa bi si ebe wie che wo go da no ho ba foforo no ukuru ne chate no apɛ wo aha I say bi a me de me number no emma oba bi no one ne chate because of me hwe se ne we say bi a ne ma asɛm na wo ye no wo be de obegya ya nti oba ne chate wo na ho na wone oba na keka ada na ado okunu na akoso na hwe ba me mu winim ba bia na kɔ no wo winim wo so wo kɔ akoso na hwe na wo ntom ayi ya kan say anjua wo se wa na wo frafre eba ba ma no onim ni weak point onim ni weakness wo so wo kɔ akɔbɔ ho ebia na saa ba no kra wanim no wanya na adwene so okɔpɛ no mo aka kyerɛ ba yi sɛ kɔkɔ try miku no hwɛ asɔfo kra ye try wo mo hwɛ ma wo mo tom asɔfo bi no wo mo tom enti sɛ wono a wo ye yi sɛ wo ti ase ti ade na okɔ try na hwɛ ye se nsu a wo bɛnom no ye nya dan ye hwɛ nkyɛnkyɛn sɛ wohwɛ na wo nom a bi ne sɛ wokɔ yɛ na ka wakwa a wo mabie mu because yɛ furubɔne onim sɛ masa awade anya adwaman ho ayi adwaman aduro awade anya adwaman mu aduro baako kra nti no sɛ wo se bɛ ma ne tetew wo se boba no wanya mfie sɛ pecho 10 months busumi do okay oba na bɛma wato ne din obeto no wofia na wɔkyerɛ digital bɛdi nto yi bia de fa phone so pecho me wa no ɔno ade na no e ka kyerɛ me sɛ edin a ɔde ma akola nini okay ɛna ɔde ma no na taba wo ne tie kra 3 years no na wonim na busua ɔno nso nim wa busuafo pecho ye free kro ba akoso okay a minim na busuafo by yentam no ɛde omunim sɛ bia ma wo ana sɛ na abusuafo nim sɛ mo twɛ mpana da bi mo firi kuro ba akoso kuro na mu nso na motie bacha no ne wo fence wo mase ha na me nso me wo sakra onu nti no ba wo abusua nim sɛ na wo ne Martin Opoku twɛ mpana bacha ɛna Martin Opoku nso nim sɛ wo mo de hye no ene Julian Ntwiwa atwe mpana bacha namfo nanim sɛ ɛwɔ ne so obi afa ne yonko anko fie for the past 3 years amotra ye ni nyina bacha adan o ma me no papa firi mu ana bacha Juan na tete wo bacha do tete mi nso awu ntina wo de wo ho na wonni nuanom bacha mi nuanom de wanyini no wawu nti aka nketwa nti obia no bia busuapani bia ni ho wanfa na nkokyia na woni na tena demu a fie mi ensa na akɔ wuto demu a so yi wu a no ɔde wakɔto gata bia no o 3 years na wo abusua eni hɔ a wonni abusua ɔno nso ni abusua bacho abusua ade no wanka gye so ɔfa ho nkɔkyɛ na abusuafo bacho sata na mu sɛ fence emprantwe nyanya emprantwe na dan ya wade Ntwiwa so obi hia obi won ware ne wi asa na wode na kwakere na busuafo o hia na ose ne pa me pese me wawo pese me not na nti ba me nko hunu wa busuafo enti empena num no ko hunu busua asa wode abaye ho ade won ware onwi asa wa ko hunu wa busua we a nice girl uja no 10 years a woni ne na adai be ma bia nhye so bacha de mfa be ma bia bacha de ese hine na ate bacha mete baby am pankro no wa dan afie na wotimu na busua fie na hwan fie me bacha enya busua fie me han bacha me na me di kan han nti me wo ye no e na obe han afema me kese wo han ye no wo bi bese o se malavanse walavanse ni wui bacha e no be renew ma wo nti it's more like say ono na han edan no e de ama wo eni obedi won tete they say ewu wo rent na ewu ana emu mpacho ewu ewu no say expect so ono ansa me han ma wa na
me pa try o me renew ma me pa try hon ga me ntana obium enti onko hand dan for mama pa try me ntana obium na nipa mu wu dwa no wo de ba ha say be men waware but omawunya wasumdwie odi won tete enti yan kasa nkire no na onyai wawu omna ni nkara me na meboa yo say wo sase won san ko han dan ma na wo han dan ma wo de owo so control because wo hwe say dan na wo han ma no wo han ma wo nkodem teta wo teta onyina no nya bibia nti o wo hwe say dan na oberi ni ma wo no wo de be ma fofora bedam ana bema foforo be fa wom so ti ase e enu ti no wodi won tete no e say wo se dan rent na wu on be fi ho bi on ko han foforo ma obedi won tete me ba cho entete no me nya ma adwen sam be fa be ma bi aba e dan na obehan ama me no ba cho me nya ma adwen say me ba me kofa be me bi di aba edan na obehan ma me nti on han dan emfa ma me ni akura na me nya ma adwe sem kofa be ma aba dan ni no nja me tete no pa cho on fa be ma ma ho me pa cho da bi jo han dan ma pa chan entete ne de sister enjua obeba be hwe ne ba on tete obeba be ma ba de me nsi ne kwan if se me ne na ye de awu me nsi ne kwan se mo oma ana de obetete na opeso wo hu ni ntine no so wo hu to ndo han da ama me ni akwa me ni ba bia me de akola no fa Ismael mon frère Martin matropoku emfa mame na memisa no de nti a wawuo na oma na ni nka na me na mu obayi woni nete o de masem wantumi ene wokro wa ba pa ne che obepa ne che wi wate ase na o ka che o se wajai masem no wo so oba ye ni hwehwe mu be na ye hu ni se ampa se wajai masem ni nti mame san ko back mampa cho denta ma 5 months mi hu ya ne se wotimi from anajo be 12 ni mi din kwa de bia anajo na se fe daytime bia wotimi frɛ me small girls are young eno ko an but na kan we should no we ya ba ko na o san hu de biem but eno na ma mi hu se masem no na ase ni suban ka bi sesan ne kasa yem me first said you know sikasa tama na opema no anytime o so asesan said you know sikasa kire me but your first na opema no wo mu oba wakasa ho a ash by emra obeka chem so opema cho no onye won fam masem ni biem no na ne kasa no aba fam na fe ebuo ewu ene ma obepa dia wade ani aden ene adidi atam ene ho ne ma beba ye frɛ Martin Opoku na ekwa na wakate no oye adwuma ben but oye plumber or two ties okay oye plumber ene o sa two ties ehe fa no wote say but wote estate Eli Abbas estate airline abase edi pe pa na wo motai e de efre no se de be ya de wo hwe ebe hu sampa afmatno 87.9 mbacho edi a o mo de fre na ne guy ne me ogolo mpachan ogolo eje ma so mechi a o eti me pacho matropoku asemu a Julian Ntwa e kanu no wasi entitentita na wudi no ne de no kwasam se na ne nye ho wawade amani nka wamenam na wono so empane ba bi ntane mom no woni na awo na sister is it 10 months so betimi aye adwuma akopo dan ya tere mu abeme wo hawo mampacho de akwan ne se adwuma de nka metimi bisa me pe adwuma pa metimi ba me ba no se me de ne koya adwuma me ba ni sua bacho me ba no won tena ase we bacho won tena ase enwie ye me de ne koya adwuma wo sua okay me de ne koya adwuma wo sua ba me madwuma me yanse nsumade eno de nka metimi de akola no aye nti ko ma me sika kora metimi de aye adwuma me da se nti se de wunya no se on han dan ma entinem mpacha ye mom no onyai won tetentete
Bachan. Okay. Enti Matropoku nenu wasem wa no Martin Ogoro and when you can wasem estate airline na ati o ye plumber na sa to house wadawroma wasem na okay nti no ye frɛw but ye nim se bia won sakura adwuma mu anasa senti no ye frɛw wa lines to ni nyina fra na wa mi asokwe ye frɛw wa no wa mi asokwe ye frɛw wa no wa mi asokwe wo befa ni ye no wadi nkoma ni ehun sa dia baba we kan and okre anasa enye no kre mo fa second case enra na ye fa nto aso pejobu kakra efema mame ma honya ha why na ye nkwa no 10 aha ya Akoma 87.9 FM oba pa udin acha me de Gladys Afra mame bra we no kakra na kasa me niente Akoma FM 87.9 Gladys Afra okay Gladys ufiri na ba ye wi pacho ufiri na ba free emergency one na ba men what hene ya media me pacho me wo dwaben one na make an emergency one na ti ho hene fa emergency ayi what is gin ha na ho na ati pacho da bi ntimi se wo te hene me wo dwaben me free dwaben me pacho mo mpa dan ni bi wo emergency ho ma me na me nya met okay dwaben edi asem na wi e wo de bai pacho ma asema me de bai ya na se Akoma FM 87.9 Kumasi me no obi kwotena akonongo ana me hu be ma bi afre ni sike ana o ka so be wale me enti emra me ne hihye ho na nyinsen baaye enti nyinsen baaye na me de kwoto nanim ana o ka kire me se ono de onya na adwen se o be wusisi enti mi nko yimu oto edro nyina ma me ana me se me de nyinsen ne de mi nko yintum enti ya na obi o ma me so te kono nkura na se hobi ya na madam fu bi kwa kire me ho na me de kwoto o ma me anim me de kwoto o ma me anim ana ma me se sa na abade a ene won ono de wontimi empamo me nti ene me ntan na me nti anche na nipa na me ne tran ye no owuye nti owuye no ayi ne nanam wa bloche no mu gya kwan nti o mu gya kwan no mo ma ye no makakra ana o mo ma me ntoma so kakra ti ya na obi ekodi konkonsa kire ma ase ne se no ma pa ekola ke to so ayede amame ene sika nti won hwe na ne baba ma na anto hwe ya amame da se telephone no why yes free we mo omukura Akoma FM 87.9 Kumasi na efam ho ben ka we de nka yema sem ben nso obi ti mantemu no ye yi na ye no yonko ya the second story no near dey to aso na sem no wutie kwa kira obubefu papa ama mama heavy yi me jo so mommy erade adom ho aye fe papa ho aye fe pa enda brewani yonko Ernest Herbal Industry yaka wo say Ernest ointment e wo dwaso eno nti e stretch marks e na ese wo nipadua ana pimples mema no she bi wi abon se na nneoma basa bi na gu ano no ho basa na ntema proper chicken pox no ne ade afa dia wote se enka bone e wo ne nipadua e koro nsa wasa wa fa koko chese redie na ni ba kama pa dia Ernest ointment me kamfo e dia kire obi bia wo ya ba ana se be ma na se wo ye brenya me kan sa no ana wo bre pa ansa da nwin wanya bi apampem no pa na e pa ba modern so be pe Ernest ointment na timi aboa dia ne redie no aya basa na candida edi na ni e ma ne titrumansanka Ernest ointment esiesie redie emema ayo so edi mu afa wo mo de awake natural capsules e de aba we ne ma ne mema nyina obi atimi enunum bi e boa pa ma ni padua ne nyanuane nuro no wono matimi agya wono na so enam mra ye e na fa so kra no obi bia sa wo ye be ma na prostrate e ha wo gu nsu a wote yi a watenka no atekwa chichichi ma wo kɔ afikyire bosome a na akoya ya no bomoden sa won sabeka awake natural capsules na boa aso sa ha no nyina ano e de ma na ya hye no so wo ba pemfo de o ma akoda no fo de onyanya mfihye edumie no de wo betwe ho e de afiri ho enkran
Okanshi Drug Lane ebi wo hoko fodua so ya pebi to e wo Gapson Pharmacy Kumase Dani Heba Missy Heba ana fe baby bia eton ro ene bibidro bia Ernest no pay ubenya bi atom 0245079915 0245079915 Mobile Outfitters Ghana esosem nkoswa enkawo say wo phone laptop and as a tablet camera na eni apaya bo modern fabra won be hwe siesie dia ma na me no kra nka me ntwen e ma ne mpaya ansa na me dia ko enam se ene wo mo add fusion fiber e dia ba eno na wo mo de farm screen no anim ene akire kama se de be ya ehwe fam a entumi empire eno nti wo electronic gadgets ni nyina ne awabo modern na wo dia ko na wo mo de bia fam akire kama nam se ne sika ni baabim sa so ena phone cases are FM so benya bia to e won enchen stickers dia ba so dia FM ya di sie phones and laptops nyina ye benya bia to e wo Mobile Outfitters Ghana won makache Kumasi City Mall won ebe Shoprite afei enkran Accra Mall e na West Hills Mall e ye won nyina da ye benya bi na ya to 0548658718 0548658718 ahumka hit patch aye plaster ID 2 yaw ase eno ti nipadua mu ya afei so kra ma ye kwa ficha ye te ya no mpemu ya unyina dam eya homka hit patch o arthritis na waposo wota te ya pa ho anasa wo abere wa oledi anasa grandpa wo fie na wata complain sisi yade ne kotodwe mu yade no a ya bomode apɛ plaster ibi ema no enam say wo mo de herbs ne oils ahodo ni nyina bia hyehye mu a kyesa kakadro ni ade nyina wo msinamon ewo mu a eboa eto ya bia ewo nipadua ase eno nti new tafo benya bi ewo Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Willikins Pharmacy Chris Pharmacy afei o tafo so wo fa Kisi Chemicals and Crying Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jugard Pharmacy Tribe of Judah Takrade Ebuakwa Pharmacy AA Mensa Cab Mall Kendrick Sanek and afei Knox ho nyina ebi ewo ho 0599 991-149 0599-991-149 tap send ye de send this card from on eba adofo one bottom e wo man Ghana mum eno nti we ye boga na wa brochire wutie wo twan so be beba Ghana ansa na wo disika ma no amesra wa da na de tap send nti enye ne sabiem adofo am wo UK Europe USA ne Canada eno ansa wa download tap send e de go phone so abre bia ani bre bia pesa wo send disika eba o man Ghana mo no tap send ebe mana yetia wakura e de amount channel so se wo send ya ene promo code no wo de Akoma FM ebe hye to one na one ama bonus tap send one say eye papa no 3P garlic mixture enso wadwama so garlic adro krogen ya ede tu ni padua mu yade nyina asem abre bia ya no bi nam sa no sa no a eye immune booster ebo ama ni padua ne gina wo na so brane eno ti yade ne se de etie bia wo ne no etentam etu yade no ase esan so si yade no kwan kura e de free ni padua m do ai kese ama na boro so do ye adwuma kakra bia na akoma gine hwinhwinhwim bo kwa wo na so wo ntimi na ade be ti wa ye se ye ahodwo kase kontomre de akaja eye 3P garlic mixture bebo pa ama ni padua aden hom ede free yade ho gunsuo ntenta wo gunsuo ya wote ye wo a ene 3P garlic mixture mekanfo ede a cho Piwak Naturals wo mo sa no enie ba bi eto nro ne abibidro bia no wo benya bi na wato 0201 00 0021 0201 0021 channel so say edroi ewo glass eto mu a ehwe ho a epaye Ribi biscuit enso every M4 Foods Limited one makache ene de ba biscuit a one ma to na ye gregro de na mekanfo de akire we no abre bia wo ye ba tan na wo mpesa wo beti sun basa ewo fie ya bomodi atobi egu fie akwada no busa aduane ase aduane nyanya ready a Ribi biscuit no eno ankasa eye aduane mu a enkwada remain panifo nyina so re ekamfo afei adwabo bi ase so ya bomoden na pa bi efa som ahoho mo so amoye stores any supermarket ahodo no so ene de woto ne ekontempa ho fa so ne dosom eti amuntu bi enwu o ye fra no Ribi biscuit na monton na adofo so enya bi ento dodo atuom 0266830003 0266830003 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown de papa wo di wheat emo na soya beans na afram eno tu saka kra bi si jaso etu bebre bretia bi mo so na aye ready ne ka no enya den obi abetumi aka wo mre hom won ko jade da kra na ha Tom Brown betumi aka pa ache se emo apo wo mre hom enam sa ne ka no very simple etu eso busua ne nyina so akwada wo so didie ama ne bi wudi si fie so a ebusua nchemfa obi atumi di ema na ni eje ho emu nuane nro ni mu ahoden edo so pa eno ti poku trading edu pampa so ye bisabi ase
ewo ultimate lane afei edum pz mtn office lane mu a ke onso adehye market ubenya bi ebuakwa ofenso atonsu na afei tanoso home sweet cereal lego mix tom brown fufrei ubenya bi atom 0546921728 054612 0546921728 0546921728 na sanso ana Currency Ventures enso edi Zahara nupa abedwa mashom Zahara mixture ni G capsules ye kabomu na ema ne mema ya na mote ya pa mo ma ne mo mema no mo bonso ogu nsu a wote ya basa bi ewom afa obi kura de he ne mu sa ya de no ensawa begu ne ba no ho ne be ma no egu ho watia ma ye kuro se ya pacha Zahara mixture eni G capsules ba ko ye nsu ba ko topa ye kabom ememene ne fine na etu sa infections ni nyina ase edemam afa wo awo ho asem asa wo ye ba ana be ma ya ta no no bi pa na se beboa ema sa ha wo nyina aswa no gono ene syphilis candida ni nyina da dwiba ma wonsa enka bie afa Zahara man capsules enso boa ma mema ejina wo ma na so brane mema obetimi atoto no akumabo a Zahara man capsules bomode ne pa bie na chese wo mema we no so entimi enimu da biara da anopa ne anwumere obemene ne mienu bra wadidi awie afa hindi herbal mixture so betu malaria se typhoid diabetes afa de our pressure pa no eso beti aba from adronom hindi herbal mixture 0248 569335 0248 569335 Dyewood Herbal Hospital enso ewonu papa Dyewood 360 yade 260 yade sasabro ase afa ointment no so sasabro na afa waposo ene joint na wote ya no ya bomode na wonsa enka ointment no ebi ya na pese utu ase ntempa no a wo be use Dyewood 360 capsules no topa ye na afa wo de ointment no ayewedie mu adwuma ye kabomu a etu ya wase ntempa kura de mayen afa Dyewood Herbal mixture malaria etriti kura ye kwa emabiem na aboa wo a wontumi ni dia wo so tia na etie no ama watumi asagina wona so na mmom wo ye ba pemfo afa na ama akwada nufo anasa akwada wonyanya mfihya edumiensa de adaworo ma bomoden na atwe ho efefere ho herbal shop na fe pharmacy shop biada Dyewood sahweni na dro no benya bi atom 0244 886437 0244 886437 okay me that say ama enti obapa yento aso Gladys enti osi why na ede eniema brewo a obi bo won sinema mane me pa choma me na me kwatena ne nchen no ne nananom na eja ye kwan na omode maaye to aso yo enti pa cho tie ya sa na ma ayi ma ase no na wonte nanimo mame India sana me say ane me kwa me papa mo ho ekurase enti menyemo so kono ho na meje apemfo card nyina enti menyemo no me ba na asem bebusa boy na se a omo se no ho sesi a afi yi mu no metna ho ma na kopim no nsia na ma sa ekọ me papa kura na se ho enti ye sa wan hwame a kopim ta ma me de ewo ye mede me pa cha mede wo ya me ko awo kan me aye ko kononwo ho no me wo wie ye ko ye ko ka kira na abusuafo no se ma wo obiansi ho abusuafo no obiansi oba ma no so ansi ho na me papa ye ba ye kura na so ti ye ba ye kura na so nti akura ni nyini ya na afi de ono a otra ho dwen ho se afi do be hakura na chira kwan nti oba ya no oyu okacha me se mra mehia ne dwabi no nim ba bia tie nti ya no na ototo mo kakra ni anwa kakra na ode bra ye nti ode bra ye na nche no sa aka so obefa akora na kokono ngo ana me se ne ye meso mini asem bia ka ne fa no kwai nti ode ne ko ye no ode ne ko ye na ncha na madam fu bi frame me so me kwatena kono ho na nkrofo nim me pa nti madam fu bi frame se akura no me momoden a me fa no ba bi odi aglo kono nya ba bi awifuo edi aglo kono ho na akura no ko afen so papa na nhwe no akọwie obi mpabo ame abo no nti ya ne wo bosen akura memra mefa memra memmo na memra mefa no ana mekofa akura no ti mekofa akura na mede ne baaye enti na nsan ya kwa fuom
yaje minimi nua ba ko yaje pa bi aye kwa kodo enti yakwa ya no ya do wie ye ba enti ayi minua ba ko ne ba ko ayi minua ba ko na me kaka Nsem no doctor me pa cho veteran ma me na nya bre na tina say why doctor baby be 10 minutes later no na watumi akaka Nsem no na timi asisi so kama because obi a yedin kan bi say hin fa na wote a wote emergency there na just say wutumi say confusion na e basa because ko for emergency there me hu ne wako han dan wo ho a wotim ahono Marco, ya said there is a way you come here. Sir, you're a Phoebe. Yo, Marco, I tell you what you for. Sabre, Dr. Gruffer, actually, emergency, and you be a TV. Yeah, Baby didn't come out after the first Gruffer home. Ah, you tell the say, Marco, you buy, you know, you can't catch a union man. You can't create you, say, a war, opa, war, if you're doctor, no more drew. Now, we are one, walk or aquadasi. O moment tear you go fine, and ne o much so much. No question. Bisonium, sanity. 80 year 2 manufu. See a gusua a bomb caye. Say, grow from a drone, a draw a bania betra. A bois emma ma, ye mess squee. The debia, the can say. We will ban one show men see a war bit me a bow. If you say young coupon ball, no, what the uncosia a jow quine now bassa see so. One 3 year and cosia nina best I'm walk comfort so copibi. Ubedrew and a conform class abia non so uniba. Tien go from a yadro, nen cosiano, diacabiano, enini, nanto, said the beya, usubinia banibi. Genobano, nayan set and common say 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marcos kosuya nyankopon di jao no eye 1 million na wo di ba asase so enu se wunya 13 years na won start mu nsa no na aka 300,000 ebu 700,000 ashe eko da bia eguso ehye da bia ehye nti wan hwe yi a edi awo bebo saa 300,000 emu 300 pe ana 400 na obeto eno na odi be ya o menses na odi bi eso anya awo se de mekan da bia eguso hye nti wan hwe yi a obedu mpanyin bre so na ne nyina na ahye ne ko tinungo fama ya drone se de be ya betimi a fertilize na akamienu kura ebenyi na so wanyaba se de be ya awo intimemo ye bae ne ka se wo yo ba no an hwe o menses ya fibroid betimi abeto yem yenua ma no bebria fibroid da o mu yem o mu kura o mu nya we se fibroid da o mu yem jiso ko hospital asan doctor ka che o se fibroid e da o yem ye ka che yenua ma no se wan hwe o menses ya yaw na ene wunya na ye menstrual pains no o be transfer ma o baba na hwe ya o baba ne de kura be ya a chen wodie no nti wo agapade bia de ja o baba enye menstrual pains ya rebone tinu go fa magedro no de fetu ase yitu yenua ma afunum se wa hwe o menses ya miscarriages onyem ebesai eyade ewo ho eyade yinim ti esremu no go fa magedro no se de be ya beboa ama o tubes mu adeda ho ye se de be ya unkonya miscarriages yesa ka se oyo ba ana bema no wan hwe o oyo ba no wan hwe o menses ya atenka no betimi ate akọ libido no hormone yenye low ana ekolo a etibetiko oyo ba unya atenka etinu go from agedro no se de be ya bibia be kama na wo ya baba wa na de eka nyina wa ni so a wunyina afa ho nkyɛw o menopause no saa da tie obehu sɛ wo ho hyehyew awrefie enoma bia eni kwan sɛ ye na muwa bi ni nam ho sɛ so kronsuo besrew no go from agedro no se de be ya bibia be kama ma ko se yemfa number ni ntudwa na yen kyerɛ mu ekwan a o message na efa so ba pin ewom 0244 59 65 32 0244 59 65 32 we your buy ba bebo menstrual disorders de so wo mu ba kokura misro trumi ka ko hwe grow farm ogedro no na antran koduru mra unyawo efise yare no ewo ho
wo your ba na onya menses na aduane untimi ni abroni ato ne dream ice cream period misro from Rika go for grow from Magedo nanom ne wanum na ho se de be ya ubetimi aye o menses ni ye maako ebeka na wotwe ana enanum ama obi anya ne menses a misro obebo ne nsa no saa kopi se menses ni ba bedru ifisi urban emu ayidu yaw kwan wote eyitu wo tem misro clot unum grow from Magedo no ni nyina ejai Brody wa their friend aminoria na your dear friend aminoria said the doctor for kan na aminoria Marco infie du no ba na ne menses mai infie num na ne menses mai misro e free busumi mienu kopem busumi miensa wa hu mogya ni a kire se wo yare ihwe grow from Magedo no said be ya bibia be kama Marco your dear friend metroregia ene eba ochira emma e friend tot odukura wonim tawa ne basis beba ene ba ochira memma omu ana atekọ omu ana aseyamba so no go from Magedo na etuo intwa your dear friend oligomenorrhagia ono de ne menses no boso me so a esom koba akopɛ wawie no wokɔ esraw yare de aka ne nyina oboaboa no na ode aye fibroid no go from Magedo no se de be ya bibia be kama your dear friend dysmenorrhea painful menstruation mako yapa beko no wo fifi ne ho ne na kokomu po aduane si wo ntimi nne eyitu wo tem clot misraw no go from Magedo no se de be ya ebe sanim na yawo na wo nya no ni nyina ebeko your dear friend menorrhagia mako eno de ehu yie odo de menses ne emma na ne menses ne ba so entwa busumi mienu na oba menses ntwa misraw no go from Magedo no obi wo kura ho ayise de hospital me yakwo ne paneɛ ansa na etwa den no tempera ebesen aba no go from Magedo no se de be beboa ama emogya no etwa endometriosis wan hwe yi a eno de awo bebo eno ne ma menu fre na anidane no efisi wa wode ne ho ate to wo ye o menses na sign na chi ekɔ wo tubes no misraw ekoto efrese eto tubes no a emogya na etotube no na sei pachoso atese woni be ma da sperm so kwa na kotom na sei esa de hise awo so ebo saa yare su ye de ye ma kos yes ya chen oba oda wo mpaso prino yaw na wote no wodi ne ye prino so wodi ya de eba no kura obenya bi enso busumi bia obenya do wodi sa afi anamfie mi du no obewo na wodi busumi bia no obenya saa yaw no mako yare ha yie yanu go from Magedo se de be ya bibia be kama na da bia ba yetu enua man mufo se mu a mu use contraceptives e de bo ma wo ho ban no ye na emom ko hu doctor no kire se wei na ni mogya befa enu re doso wan hwe ya obewi o menses na mba wan hwe ya awo bebo because ebi ma ye allergic to sperm ye ka allergic ade se o hia no ye wachiwade o hia intimre bia beba on bia na immune system na se no nti wo jai no mkra no oni padua ndi onu se sperm de ayo tamfo nyi shan de unya bi misro wo obi a wanya san kuranhia yi a no go from Magedo no no kan kire adwen no se sperm ka wo ho o yo ba sperm ye ma no go from Magedo no se de be ya bibia e be fan doctor so obi anum grow from Magedo ni bi na was sending a message say o si grow fine is very good pa I know they are sending a message say and grow fine is very good Akoma FM mako adro de ba se de meka ne ye kan no krekere ye nua ma no ana ye kan no krekere amansan enti adro de se de wo kan amanfo ne ton adro ni mayen ye de ba ye bon ka ye se adro no e was stores na emom ne ton de ye nua ma no adaroma omo ana ton adro mayen ye di koko eni adro e friends zainto xylem na afra ye grow from Magedo no ti ye Magedo soronko ti wo honam so ani so brew uye adwuma wa wiaso uye adwuma ogya ho a memfa grow fine eni agro wo honam so akoma ebo periperi no grow from Magedo no se de be ya bibia be kama wonsa ne wona yo titriti srade tam awra adwemu pressure ni stroke asase nyina ho ne free oto ase twetwe honam nyina ya waposo nyina ya sisi yare ni nyina ya onum grow from Magedo no a bibia be jai edura da adwuna ntimi nda eno so ya yare hwe grow from Magedo no uye me oba menstrual disorders ho asem ne yakan memfa ni agro wan hwe ya awo bebo o mesis bayi a infections bi enyiwo pompo bobo na epai ebo trimu a ediwo na eba ya no grow from Magedo nse de be ya bibia be fine mako obi dware wi ano de afin dwene ho dwene ho paint nyina wa chi dansa sarati no grow from Magedo nse de be ya bibia be kama
0244 59 65 32 0244 59 65 32 asantire region ha de ba bi obefa bia obenya grow farm je drone bi ato ene kura de nkranman mu ba bi obefa bia say pharmacy shop, herbal shop, chemical shop ene de yesa to cars na gu first na e ka ketekete say de cars mo manyini aya kese ti ba bia sese ye nam ho wo nkran ya misro ko kan shi drug lane obenya grow farm je drone bi ato Musa Kinswa Keba Tinatek Nanabuachi Hylos and Angel Repash Ubenya Grow Farm Jedrodi Biato who are Saban Ashama for Yinako Equus Pharmacy House of Drug and Awidama Ubenya Grow Farm Jedrono Kaswa for Yinako Dependable and the Trap of Judah Wedroad Eba Tamafoni na kwa Nanabuachi and a Little George who was painters are now called Escar Heba Amasama and Eddie see the drone tour and Suto Amasama Udu wa also na Heba a ben post office no opposite and now post office no opposite wa wako Abesam who for Quina ko Abesam Marco de Casa Nasi ye Asaba Baba Trasso today we can emergency asaba kasi fo yira ko abinet abe obeja grow farm je drone bi ato wo su huma na ko su hu fo nyina ko NS pharmacy obenya drone bi ato achimo da fo nyina ko Tubasi drugstore obenya grow farm je drone agros for dro oda kwano ko fo du anko Gapsin pharmacy obenya grow farm je drone enkoko fo nyina ko Hillside anana naboachi obenya bi ato saa na tie sunyafo ko Capheba Moze na Green Light sunyafo so omunti omudin enameka ukọ Capheba wanka lai ho masom ho Moze ana Green Light obenya grow farm je drone wo takwa ko waso ana Christia waso obenya bi takwa de fo ko AA Mensa obenya grow farm je drone kepkos fo ko boachi ansa ana pena winifa fo nyina musa awrade uko bisa awrade ho a obenya drone bi ato wa ukọ 1000 pharmacy ana Obroni pharmacy obenya bi tamalefo nyina ko PK Gombila o e popular pa to watamala no akọ emre na emre ntigi number no na ye nto ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 for emergency number na ye ni nkomo and an emergency number na Dr. Grofine. Ede ma no na Mama Grofine miss me repeat it hono. And intima wansa enka bipa. What's my please? I really love the girl. Hey, open girl bang. Okay, you're sorry, you know. Okay. Please, I'm Nana Bedu from Accra. Nana Bedu. No woman you know see. You know see no woman. You see woman sit here. And happy. Mate. Was my course, please tell the young lady I'm interested in her. Hey, babe. Nema Basia Casamud winning an auntie. Was it my wife? Then fear na ye demon may you mean to Tonganeda, many a day. Marriage without consummation. Rebecca Nsem. A man now, Modem Akosio Kumabo Trimodeno, Mode Chia is some good man, so no, it's Rebecca Nsem. Odi enfama no obi ko yi ne setase ye nhwe homra wani so abiri no wa wayi akula ne ente ne nka so na yete ho no moti ne nka o se enya be se abosumi sen be 6 months nkomo be na woni ne di enna me ni ye video ko a me catch and say akosi say nya me be se doctor se ba me so ane man kwa chi me bi enti me se na ma ye continent ko no me kakra na ka me fa ne me na ka me ntan se be ye onya bi ma me kwa akla no be je bi akosu me catch na so me nya abot no de wonim nia wo ye na sa abusu me we so a obe peska ye de ama me na me de afa ne me gu eno no na wo forte ne nka na wo for de o motene nka pa so ubusa we ya we cement ne nka ubusa we ya we cement ne nka why no so montene nka because your friend NS aden wan kasa kwesi NS he fa no omufre baby ani adukuru o ma me de sen anti asua baby ani adukuru wono anti asuo edi on wodi nim na no o papa ti ase me pa cho debi
Okay, ne sisters mo be din the same say be you mo be hu say akwase nesia na ye kan ho asem jamfu ana nansen wono so me fe no no so ye mekuma penni ye be ho ade obabi so na me fe ne ka kire say ekuma enti die wo bla eyin enti eye ma omuma na nye ansen na je nipa be ya na maye na me se ma bomo so me hu se mo fa mo nye mo fi me die ne me de mo ba akoma FM na maba na me be kama se na se me kama se na se ma se ma me di na nya na babet na baby me kuma ne ka kire me se me de omo ba na se me be bo me bla ne ka omudo mbetua na kula na meji nipa obesha kula no wo ba na wo bebo omo ka de omo benye sika atua me kuma na se wo nya fam omo ma ye ne mo wo mo ka ne de wo mo nya sika mfa ma akoda no emo nipa so so nsemfo so menim so kan de a but Oba na se ebo omo ko mbenye ska atua mbenye ska atwe manso no be sika no omo de solve problem na manso no amane de omo nya be man ko eche ni yes ni wa fa be man me ba cho de bi ojire me ba cho zindia ogode eje wa body no be firewood wa fa be man mama pa cho de bi 30 years mama pa cho de wodi Bacho femi adwenchua fe na wo kasa adwenchua fe hina bai bacho mu fi pankro no okay adwa ewie de tie adwenhwene ye ho na de abefamu yi amane mpacho ewie de boko banya boko sa yenkwe ene sa menna matno poku ene tina after 5 years nie nti menna time ye ntema nam se ememas masama wo ye nti opema pa opema go de bel ye just opema wo pa de no ope yenkwa mpacho nti ne masem nti emamene ntem no be after 5 years teacher no sa bae obae no okayem se masem no wajai itimensa no enkamu enam si o mate menene tonight 5 months na nyinsen ebem nyinsen no be ma menya 3 months no why asa me kasa me ba ne hono no fia on pese me ba no ofie ba na mum die nti anu on pese me ba no ofie enti me tena ho be 6 months no na se da bi otoso me na me ami fum se me kofie me ko ni fie wa ko hwede wo ti me koye no na se wa ko fo ba wa ko hye no kawa be busunu na obi a waso agai ma pen obi a wasakra no ya funuboni ni musamasa bacha nti mi ko hu ye no na ono oba ne hye edem na mi bo opun na oba ne se hwan na mse obi a be bo opun e wo se upie e ba abonte be hwe nipa kro na o se wo mbie na mse wo mbie se timeka na sa adane akasakasa na ba da ho no na ne do no nso ye FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enchwedi nkomo ye friend Martin Opoku Martin enya emfa ne ko wamfa ono so return ko no ye gusua etwen no afei ye ne Gladys na na edru ne so ye ne no edi nkomo wa chechire mu ba bedru baby kamagra mi yantu aso se bibia ya kama wakaka bibia ya de nyame ase enti yantu aso enfri baby e disi ya enti ana ya de ne sata no ayemre enti ya de ne ba dwaben hospital sata me why na ayemre daddy de me bi sa wo ne de 87.9 Kumasi ye dru ya baby abema ne be fa oka so be ba be fa akura na wo ka se o me fa no ko e wona me yadru me pa cho se men kan ba bia be ma no o ka se be ma ne ka so be ba be fa akura no me bo me pa cha ne me pa cho be ma ne ka se o ba be fa akura no nti o be fa ne koye no o be fa akura no koye no nti echeya na madamfo mekotna konongo ho nti na minim krofo bebre ti e wo ha na madamfo bi fra me se memra me fa kola na ba bi one nam na nye ba bi awifu edi agro kɔ no e ho no wokɔ afen so papa no won tom pa bo ama no akofa obi mpa bo am ya bo no nti wo bosia kola memra me fa no nti mekɔ na mekɔ
nti ade a chen na me bobo sen na miniska wa na me bobo sen na me de koe nti me de koe no me duru kono ngo e pa chan me duru kono ngo ho na me frɛ wa papa e wo fon so sai akora no me ba be fa na akota me nchen kakra ana ono kora ka se weni kono ngo kurodo mu ho nti ya na me mfa no nko se no oboa na kono ngo ho na no wo nti ana me dia akora no bae nti me dia akora no bae no nti me dia akora no bae ne ye kwa afuom nti ye kwa afuom no ye ba no na ayi omo hu abobo ya e wo kwan so na mo froye nti omo froye no nti omo nti omo fro abobo ya no omo fro abobo ya no na ayi ka ba akoso so anu nti ka ba eso anu no me ba ne ihura si fom na ne mfe be bo ho ti ne mfe be bo no ye de ne ba adwame hospital nti ya de ne ba ya na omodi moja miensa esi no so ene nsuo nti pastor Montran say mama me penjo mo kakra mama do we din fie say Akoma FM 87.9 Kumasi 32 years 32 wow miensa tina say obi anu ne papa na o nyina papa baako pacho baako wo fie woni we free papa baako no wo fie ni we free papa baako de wo gin ho no na papa e wo kono ti woni de o hwe chi papa na tie sese ana ono so ne na pacho ane amene na tie oni na tie sese okay kejo mo na ye be frɛ ma ayi Joseph no na waba betua ne ba na nya nkwanhia na wabro ade agubo nti no yani kasa Akoma FM 87.9 Kumasi Pastor Julius akwa baby ya ina echa obi de na asendi abemsa no ade na echa be hwe ne akasa fa ho so ne yere o ma ware 30 years ni na 4 years ni oba no e ma me ntu tonga ne da e de ne o pe advice e de afiri ho nti no mo prepare china e ma ni bi e de wo mo ko na bo me ma na ti mo de pa sande ne agumuchem yambe acha yambe ne bia mama sema amode akusu akuma na busa mode modern koko sade asade na yenso de na yenso de ya bro na yere dia woni o ya yere mate acha ya kama asem na your first case na just wo mienu na no so mo ha ne pese pa aba be ma ne han dan ma no no ne ba na ntem ba do pese be ma ne be di ne tete wa ware nto ma na ni kana menem no serious there wish achichi no ono na asam town ono nka so oni mienti o wi ase o because I catch be ma say se wa ware ne be ma te na say obi me ha dan ma on ne ban konko tenem na on pese obedi won tetente se be ma no na ware o we won ware you know on be ma na te be ma on be ma na na te na o se be ma no eye ma asem okay o jai be ma no no okopen be bi tonight na be 2 years later be ma ne sa be pa chaw say ma asem no o jai o sign no koda ye no onyeme no hu ne se be ma na koye ba afoforo ho ade eni na ware be bosome no se ne me no na biem nti wo wo ye de on be ma ne na biem but the fear no otimo no be ma ne han ma no da bia no otete Akoma FM asa compare dia na wo tete no ma edan no rent na so aso a be me ye odi won tete wo mpani wo sa so onko han foforo ba but wo nya won tete ana no ho me wan na mentena ase no ana no ho me wan na mentena ase so be kan jenzi we jana no nya ana we ono anka so ni mienti oba ha sister ono anka woni mienti porte pa oba ha chese na wo obi kura ohun se oni botaye wi ase oba be ma na wo so odi untete na wo se mo on ha da ma ba to sebi o oko ha da na kwa edi be mu na oko ha da no se oko ha da na ma se ne mpena no oko ha da se woni wa wuntia ana se Daddy Yakopo. On pass and Papa Binko, na yanka bi man. On pass and Papa Binka yanka bi man. Chese, ma se be man wa ware kra na. Se o fi se on ne wo banti so me ha dan.
na me ono oba fie o de also odi tete o se mi na wo kana de na wo fi se wo nyina so nipa na wo so nkwa ha da ma no o ba enti o ba fie ho wo so se o mo odi tete mo ma fie o ba da na wu a on san kan afo from ma wo na de wori so wale ana wale na wale na so o papa ba na o ya wo ha na say o be ya yi dia ya o papa ba na o be ya ha na oh ma so for wo wu amoni kan mu na ana ko yo ba ho de asa ne ma ma go mo wo ba bi de open na unya na we ni we ya twempena na we ni me metra nkwa ware ba for front sign ensign me peme ne me na ma ni wa ma ni do mo ba wale on penisi ya wale na na to o bi ai ma ni be penisi ya ana o mo pese wale o mo so mo sister in bajo betra mo hwe nka sema o pese ya wa no mo ya sure you o say bi mo ajere yin na she what does it maybe o ma jere say yen ye ba wiase ye de ya bra ha ho nya wale ntine ba ento mbo mo bra say ya yen wa wom ani won kofom so mo ni ambrese ka wono no mo je o mo nso enti ma o de sister betra ha from the A to Z nkomo o be din wa o de ye tie fo bebem ba o de ma yen mo nkunta say o power ya oh tese bibire ma yen kan bibi ncha ba ya ne ye de yen support bra ne se mo mehwe ne ba na ma se bi o ha da ma on fa akola ne nkotum ene se bi nya bola so na se bi o ba na ne be kwakotena nanso ne wa ye ho wona nam ha die ma o be kere kwan pa tese wa kontu na wotunu untumi nduru destination da de wo ye ho sabre yen kan kire ma bi ene se de ye ho second way we o betena ya ono so o to ba pass yi Gladys he 32 years old. 32 years girl. Something years. 32 na pam say sister. 32 years woman. They we. Oh, that so for I don't know. Oh, so who can make them but ya se chere so anka chere wo ma onyini nu ba bia o but it is abrabo na twa o de hwe pa betra say akra na yare 32 million and 30 cities ka ho na o se bi wo wi ye be sen abrabon so nya better sao antuma mani bi oyin tu from mu say omunye serious kakra wa abrabom enye se bi o be mana no wotewo ene aba be fa yonko ba akwakoye no ho ade no wo better na say wo kasa asa ye wo ya but the we ho no de dia na ye dia ma no enti mani bi enye serious wa abrabom ehun say ye ba se ye be bobra ye hia be ma ye ma be mu say ampa ye so ye serious ye be bobra e ba say be boa ye nchen say ase ye di agro di ni doso. Oh, not 32 years girl wa better which me na kan so o akurase adan money be na wiase dia yo oh the man mesre no the first story you betu be man for sisters you be 32 million there e bi wom because said o 2 pound 32 million e ne 1 billion ono so work 32 billion te say and American so for te say o mesre o mo emema no na o kan wa kan say na na kwa o kan wa kan say just the only woman there ma wona he be man kwa ni tuan so ye woden oh they don't bring anything on the table and be say I can say amasapon was say what are you also bringing on the table and ma mesre ye two men man for there say omuma ye o massa there say the mai tititi hey and that's one nim sa say o betimi aboa man kola nya ba bia gina nti memma na mo no mo wo ye no and ye tu mum ye no mu nyina afo say mo na mehwe mo ma na e man so ye tu mo fo say ma mumuni na wona bra na munye serious womu nyina na mba nyina ma omunye serious abrabom na menya sure say be ma bie ni da ho ope brabo ba be fa wo ma ase me be wa mo enti e bia mo be di meti sa e jam si wa akako wa mo say wa le wo mo na say Marco your first story Martin yesre no se won pen dia onyai na tete no da bi o ba bra na be hwe oba wo na dan wuri ni uma no ente ya wodea ente wodea wo ba be hwe na ja tete no jai se wo mpese wo bi be foro nka afa wa ade e mema ni bi ya pesa ade wa ja wo nya wo no nko hwe na menam mu yie na wo hwe nchen so ye da ye ka wo enti se wo pe no de ya
any say oba mi gidi so no so pew nti ono onya second wife because ma ko busa ne say una wunya second wife a obeye when to me anyi ano na ho no ototo papa so nti oya ma na omu ye second na omu ani ye de eje hu ni bia na sa tete no de ansha da kru wo hu de ye nhunu na wakwa akoku ababa awe nti yesra no Martin ya tete ne de yesra wo ajai oho na wa wujai ko ware de wo awakoma pede o ne bobra ye yi nti se wani je ne ho de a ono o se second wife no on pere ho opek obeye e mani bitisa opeseke wife nti obeye nti mentete no nkofa asem bi amana se wiase ayehu e mani nti mi nche omo ahoden so kakra bi ayebeku nti mesra wuni sa akoma ne bia mesra wo a pe baabi tina na wanko ye obi babone na ade be chene ye behunu no na oda baabi mpedufo se wani ehunu a enye wotan nti jaa no mpede baabi ntira na emom yiminua be ya sema me ka che ne se no sede wo si ni nam ho na enipa na wo di na tetatete nko han dan ma no wo be huru ni ntwomu nyina enti ya dan na wo wunsi gina ye ma wo ho se wo ye oba me say Martin ebu mi kwase ya wa nware me wode me ya wo ba ko me say ye wuti hei wo ye fefe kama se wo se wo gina wo na so na wo ye bibi e de wo nsa ye bibi a ebetumi aboa wo ankasa ama wa han dan edan sese wu kona ni fie wafo ni bi kasa wan ye wo beje ama watena se de wonsa aye adwuma se de wusi tena ekekai eri pe wo pamo no so me han dan ma na wo be han dan na ma wo na de ade na ode ba be ye wo iti misre wonsore ne to so ma bi nkeka wo mo no munya de wo mo ye no na me de ya no mo ho kra ye madreho han wo dan tinam we a nice girl obi be fa wo no ne watena ware second wife de ye dai se first wife for kra hu so na wo ba be ye second first wife for omu hu so na second wo de kra de ye betwi wo fagem enti mesra wo ma ne ho so ye nice girl no fa ne nsa enye bibi no nya ise nka nso ma de na nka meton nka no na wo hu nya wo nya de wo ye wo ho enti mesra no wo ma ne ho so 32 years woman mesre no ni kunu maako mesre ni kunu mema bi woni wo mo wo a na ye te sa ya asodie ama wo won se na akora wo be fa no kotena wo nche yo na hwe ni nkoyi e na manfo ka che ne se wo ba no ne nam wi ase ni koke ase enkora iso nche abrante na wasei o se wi a wo ye ne hwi enye yo wo wani baabi enye ye no akora bi oba ha na ne ta so se wo buza na je omo kwabra wajwa akora yi to be ma it is wo me wu de na wanu bi ni ma gase me jai ma se sa chese wo 16 years akola wa se ye wie ne papa se wo mpe no ne nua se wo mpe no efie bi ni wa ye je no ye tu wo mu fie because su dwan no ye de enye na wo be fa wa ne ben no de ne kona asem asia wo se na wo me nchen e na wo be fa ne koye owo pe na wo hwe no akwara so ji nsam a wo ye wie nye yo hwe pen e na wo hwe no wo ma ye nua be wo ye mo bossa 32 million enti ka wo keka bubomu a enti ka mo tumi ntua hini mfiri emergency ho se ye busan se ba bia wote a wo se wote emergency edi enti na wo kasa na adwiri nyina aye ni he no odete a edi bibia o wo hu se abrabo na bona hweho a wo ye ne ho hwi ye nya yiye hwe awo baako adan be ma yesra wo number no wo ye ni bibi si ye twa mu soso a mesra wo abo wamane abusua mesra mu munyije momoate na momra na meyi ma mi mfiri emergency na sese igbo mana tena emergency sese wo kasa wo se emergency adan adan na mo ye sa adan nti mesra ma ko be ma no ye fa ne say emergency Joseph no ma ko wo free he fa mesra
Konongo Joseph ano Konongo Joseph ano abusuafo mesira mo papa mami wo bono ye yi no wo emergency oda ho waka emergency ye be ina free bed so no abeda bonte na ntutu mo bawe no adai wo be abusua ho adai na mo yesa adai no mama ne nani so eta no wo kumase ha adai enti yesira mo oni be ma so na awo wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ma na awọ ne yẹ papa nka o ma mẹ́jẹ si yẹ fura wù sẹ́sí ẹ̀ sẹ́ talented kid wò bá ẹ̀wìn ní à etí nka adé bẹ̀ kyi. kawé duru wọ́n dáadáa. akawé duru wọ́n sẹ́ nka wọ́n bẹ̀ kyi àwọn. mẹ́ni ni papa. na wo konongo na ka Joseph wo twa ho papa ni mia o mi na me wo ba no mi na me wo no ha wo sama ya ade pa o na se osebe wo so osebe no nko no onse no kro ose no e na mo hwe ne nsa mo hwe ne na mia me ba na nim due nyina se so de fa ho ne ba bi o wa okonya ye wo ho obetimi anya o ma me ho obetimi anya obi ni adan kwanhia betu wo bia kwanhia timi hia wo bia na wo ma oba ya ye mo bossa adan wo no ba bia wonka be bia emergency baby a wo hunu baby a na misi ha na meto enye bibia ne ba na waka ho na yeyi no na ha no enti yesre Joseph mesra konongo mesra mo keka mo humum na mo meboa maami na onyi abofra no mfa ne mrefi na ye hwede nyame beye na komedas evangelist mama kanche tiefo bio enda me mama yenu me ba panyini do to so mienu nyina edu o ma woda ye wo mu da ko the same date the same time 13 June and I do one o'clock and I do 1 o'clock. Akoma FM Susanna birthday Madisium Bibia and Koso. Amen. Maya Cocrano. Menana no Mabrem. Amen. Oma become Moisia. Amen. Islam. Amen. Minister Gamma 2020 Bito. Pizza away. And you have 20 and will be 20 or better. 20 days. My TikTok fan back. Ne wodi na woda. Okay. Ai Grace Frema Abufa. Grace Frema Abufa. If Bernard Mensa. Okay. Ai TikTok fan pa. Happy birthday. Happy birthday. And Eliana Adie Penadu. Okay. Adie Penadu. Yes. Okay. Kuma me wasti. Oso mo afishia pa. Na Awurade ento nkwam na ye fefefe ni be panyin pa. Amen. Ya me so afo panyin ba ko 7 sechi owo tema ono so ene na woda so for Steven nyame hira na u ministry enye kese na hye Awurade din animunyam amen amen mame hey abraboy bono abrayo kon life is war o feta down Akoma FM ababa wonu di kan mama ono a wo ontrase na onhunu de opese oye bẹ́ẹ̀ma no ọ̀mpẹ́w ọkọ ware yiwani efiri hɔ na mi ntumi nyɛ adwuma ɛna akwadaa ni sua akwadaa bosomi ni mu sua obi na wɔtwe mmiɛnsa bosomi mbaako sɛdeɛ wɔ hɔ na wɔde ne gyina akwadaa mu to nsuo akwadaa bosomi num ni wɔ sua sista bɔ ɔho so o ne gya sɛ wotwa sɛ bɛɛma na ba bɛ ha adan ma wɔn. Dia ya ware no mpo no anokwa ye tu o ma e den se be just kan ni ye dia ira trem no ba ha da ma ne mpra wagya no me pa cha ye nua ba we dia below belt pe be wa na ado asemba na so ado asemba na nje so no adi bi pa juma yo ma wo sisi wo so ma brantie ni hunu se woni why you can survive ma kwala ni hunu hwa de aya wo ba wo de na jaw I can't afford the years and for they say the can say akwala aba wonyini ya yi ni apafie kura won ka ho ye cha japade kura ye ma no eya wo dia fa kwada no nyame ya wadum osi ya osi ma mesra wada na sa brante na wo tetete no jajimi no ye besra opi jajimi no ena bema bia no wo tete wo tetete adwumbone abatrim wo tetete so onya odai open one ka wan ko ware oba foforo the first one na ha da no nche se man for obi ametrem because I open a and wan ko for oba foforo wan ko for oba foforo we afo beteta bodiem na oteta da promo se be ba trim be ma bi ni pie pe wo ma de so ni trim jei
no asa akonya asem bema ani ehunu anya tai ne yire no ye ka che ukuru se Ghana na inda so di na chi no kwa odi agro beja bi se na inda so di ne yire dada na chi na hwe na momo bra akwala no ye oba open na ko ka che se mehwema de pe ba bi ma akwala ne na ja tete na akwala no onde ne ho no nware no ntra ne ba bi na me hu ba ma tete this time etwam tete obra na obra so ma se ko po ba bi bra so ko ma ne papa na no ba gina ba bi di na to start brase bra ya humura wo kon na etwam posa wo ya ba ma maba akwara ho te sei na mo a wo te sei na ko ba ja tete na ko fa dwumbo ni amati ye ni aba ikuru na meto ne nkra 87.9 kwesi ada Father's Day ye uradi mu yambo wonu nyina ya kan ma na le biam ya kan ma fra meme wo Ghana wa wo ba hu genu se no te se dia bra wa kono sore ye no wa hu se no onye oba wa fa no ne na wo akola na da hospital no ye yi no se obefo na owo me ho no na wo da obefa no koye no enti wa hwe wa de masa men kasa jimi kasa sa ye besro suenyansa ni manimu ya enyasa this akofa no chi data o woti wa o ba be chew fi so wo na ye papa wudi wa ye baba be chew wo kwa kutu aberu no ayu ba ko fi ne ma me ne papa no ye to mo nkra mo nka nkira mo ba no Joseph Mensa no se Joseph sani e fe no Joseph ano konongo ne na fo format mo nka nkira ne se wo ye bema wonya bema sam onko no yi ni ba mra fi ni nso ye bema na wonya se ototo bo ba park so no enye sa ma mi na ni ye ne ya kasa kura wo nguru kasa ohunuka bema na me mo ha wie me je so baba na me adom ye ho ye pa that's right bibi e koso of ma me se emfa ni chia Emma Sofo Prophet David Faith Ochiamo nyina say money adwuma pa moye adwuma fo ni nyina ho ye doctors obi a family room ho he me da say ewie so de mo hia na say Ghana for apomuden ho da dwene eda yeso da bia me kan sem bi say the raw material to life anyame dia maye no enye time nko the basic one apomuden so wo apomuden a na time eso won fa so ma ho so when you apomuden a ye ma 34 hours a day cry or the better because of yare enu nti ba bia wo no emfa ho ne yare a ha Faith Homeopathic Clinic Kumase ahenema kokobin 18 mo ha ye say yare bia eni wudi asie no bra na be chef die nim ya specialize in yare a ye fe no kwankro de mo se ye fe no kwankro no eho ye ko eko enti no se yare na ye fe no kwankro no wanya bia me so fa bra Faith Homeopathic Clinic na ye mo if you say e bra ye wo mu yakofa mfidie papa e de aba ye hwehwe ni paduanim na sa upe ayaresa ye be saw yare na bibia emetre dia ye Faith Homeopathic Clinic enti ba bibia o bia no ye say wo de ne ya wo na Faith ama obi a wedi 47 years ongoda for the first time in her life 47 years wa oba wo de ne ye den e bia wa wo pi but atiko afei na sika bank a pese wo dada bi but I want atiko ye say bra akofa empane ni bia ba se wa wona no aye din sadin kra na ebe yemre ama won so sperm netimi akonyemo eno nti bra se ye hormonal imbalance na ama oba onkosua no agene be ma na nya hormonal imbalance utimi boy djuma all right but ensuo na eba ne de agene misro ono oba ne nyina mra mpempi na be ma timi boy djuma na sa wo ma no de show ba because onim se ne be ma ne timi peja no nko ade enye ono a na so hwehwemu ame hu se me ma ne pi na ena nya azoospermia ne be ma ne timi peja kama but ensuo na firi mu ba ne nyina ensuo a agene enkwamo ni so enkwamo na ho den wo fom omuntimi nsreme enkohia oba kosua ena de nyinsen aba nti bema utie mi a ohun se sa nyoma ne bi ekoso no yi nyina momom na momra Faith Homeopathic Clinic ye hu se yare a eye dwonsomo yare e ka mema ne pa amakos ene wan hwe na ohia mema na abeka se omo ye nkramofo but enye omo nyina jarabia na doso na no kwasem pe wom ne se obi oho a ne dwonso boto sen ne ho
because that is it. On to me fan shirt jeans, on to me fan shirt trouser. This all shirt Arabia ne say no because Johnson eba on. That is it. Asema ba. So eno nti no wanya enam yare wan pe ho asema anka. Ena edidi mu na akofa prostate enlargement edi aba. Nti say no Johnson no wanya urinary retention akodrum pempen so afa de Johnson bakra ohunti ya pass catheter ena da ne be manim nti ye de ade na bonisi na boto no sen na hunti ne se wan shajara bia ontimi fan bi ahomete samu a ukọ right now nipa da dialysis so no enya asem ketwa as a result of kidney issues asabeka prostate issues ho nipa mobo nti yesro se enu bi na etetewa fabra faith homeopathic clinic enron kitenkete fie ye na yede obe share fidie onka wo yare afidie na be scan all the 36 organs na indicate every organ bi ehun atochema bia a kire ade ekofa yare nde baye ehonum ye treat symptoms oba ye hwehwe the root cause na ye hwe onipadua na hoɔden ye hwe omoja na ye twa aduro na de ama ukota free ya na ahoɔden etumi aba nti be bia wo na wo hwe ye na utie ye no fa numbers no ne free sisi ya 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now set your Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 yewo kumase ahenema kokobin 18 mu ha baby bia ofri baby so ofri oboase na eba so ofri kumase na eba na se ebua kwa enka baby ofri baby ade also uba kumase ahenema kokobin obesi wo 18 mu ha bon se junction unya C18 mu abon sama hat kese bia ye de bre aye ni opposite one futu kwana dase ho na faso anase frɛ numbers na uhu ewo screen so no na ebra faith na beje wayarehwe wode ne ye glaucoma wani no eprunsio ete esiso ewiabo a no anhye dark shades a untimi nantim wode no emfutro ko wani kakra na se chese emframabo kakra bia chese na asemaba wo chen obi a chese yato anwea egu neni so enini prunsio kikausa woposa left and right center up and down Mr. Wanshwe adako wani be yato nsem Fabra Faith Homeopathic Clinic yena ye treaty and yena West Africa nya ya je award this year ya say best alternative treatment center for eye West Africa ye dia maye enti sa opese ye treaty wani na e how no abra ye mfa enro so because research bi akoso right now me ye say glaucoma ena etete wo na say wanhwe na e lead you to blindness it is irreversible say glaucoma wani fra utwiti a enye ena nyame adom faith enya glaucoma no aduro enti wotena ho amana koye den Fabra na ye moa ye be treat wani na manako ye mfa duro bia nsoso brane ye wohye wani ni so ye check your system ye hwede kofa bae na ye ntwa duro ma na ho intiminto wode ne ye stomach ulcer udidi aboe wani di aboe de how ye fruma aduane toma na obufa so nyina no ye se bra faith homeopathic clinic onya koku anhwe ya bekona wakane na atoso tewo onim se oye raba na so ye krache nya na ye raba na entena se na se krache fo atena se obi wa na ye koku wa nchia se anchia no ho kakra ache se enyoma enkoye ma no kra ya na ahomeka enim eya se obetena ma koku de fe no fitula nkitenkete na begu ho ugya wo na ya untumi otena a untumi da bia na the problem ever so ye be ma na unya sa issue no afa ma betimi aka o ma sem eno so betimi kra contribute ama kofa enifrayare e de abrew enti ba bia wo bia ade bia ne wudi atise ya mo yare so wo ha entrese yensa me se faith de ya specialize in yare a ye frɛ no kwankro terminal diseases yare a yese eye kwankro no eno na faith homeopathy yes sir eno ti be bia wo no fa numbers no screen so na frɛ ye na brush sia na intimi mo enche ye sorry afidie no yare bia ene wudi asie bia no number no ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ma kwansa na me sorry no ene oni mbedia dance say ukọ
edwom na okoto no by the bar enuaba ne bi ho a ehye fridge mu kra na ewu na ebre na etinsuo na esei ke dia ehye fridge de nkade ebiom enso nam the chemical content ene ye di yefu ni nti no kane na yesusa no ne na nanom timi koti kontomre ni ya chechire ne da sem muka so sei ye soja kekejesi ne ngusie nam ho enso edi boso me kwa na uyi kontomre de kata ho sei na bo hu se de hye ni mu ni nyina green come on the book kontomre nkwan na se kontomre stiwa odi ma ho top but ene kontomre ni chef fridge mu no na ye kokko na bre se gon ko dunu hu nyina bre but odi ye rote se wonu nyina ye man bisi on say chemicals na de share no ejuma research bi akoso am here say ye fe bi drug residues chemicals ni agrochemicals de yes anyo mani nyan echirade no e ka anwenim na ye ne ye di no ye na ekoyem ti bra na ye no detoxification be chef fidie na fidie ntwe efi bi a afa waduane wusu no from makom no enfirimu yes sorry so for number no na yenko 0244 58 38 59 0244 58 38 59 yewo kuma say ahinema kokobi 18 mo ho a frene bra na yemmo faith dey say it is your last stop to your disease. Okay. Yeah, me sure papa. Of course. And so why if yeah. Na me te say ka say na o dey bo life sir. Come. Haya kwa ho yantie ni bo. Montie ni bo. Haya Akoma 87.9 FM. Akoma bu Nsem jibedi no na osu so wutie. Ewia Josie fashion ss mi ashimatade kama. Josie Josie fashion dia ne wode na wode asem wo kuma se bom so oni meet me the sports ne di hwe ni mo me pa chaw ni awu pa bia tade bia de hye mi bi na wo pa si Josie ma kwatade ye me fe pempam bi ma me obepam ne kama dia ma wako wedding engagement wako ye baby a program bia se akonso bia tade o hye no wo so hye bia be fataw show body shape na hwe ni pakra ni de ne hunu se o hye bia be fataw ai na wo de ko na Josie hwe na wo se wo pamba na fataw a be pa che wo pam obepam difference te be fataw dia ma enu nti bomodi a Josie friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 ama Mommy yo Yanto aso ni afia ni nchemu ewa Richmond Herbal Center yenkwaje enu papa na yefasiesie awedie no na fenso kura no yamfa entu kakarere num ase na wei ayakriafo nku ene ne samana samana ne nku na samana no waba fibroid eha wo ya afaka nso fasrasra wa ya ase ho abere bi a wadwade awie no moja ntoantoa ne nyina bena ne kakra ma fibroid no ase etu kura je separation sembia afa ukwa fichire na sa ya na fa ha wo mu so a ayakriafo samana ma so timi yusu ebra muko esinanim no eboa pa ma wotime pem ekonkan ma ba no ma mo piafo enku no so ne ye afasra sarede no anim na afa yi anwo e woni padua munya no entu ase arede no nansa ne nya level ma wo a ene afasra sa ebe smooth kama wo yo bia wutiri tapa wo a akuafo nku no fasra sa mo ma so tipaye ne nyina da ebedwane se ehum 0249186845 0249186845 nana ye bi esebra wiase wie ye no an ekomo so hono etinde hwehwe ne ma basa ekokoso wo wiase na wanhwe ye a wo betwa wo nkwana ne so eno ti akona na ye bi nchen spiritual problem bia no bomoden na fa kone nchen na asofo no ne pede ahunufo na ye ne ahya wo nkom na we na ye useye na we na ye useye na so solution na kwankyera hodo nyina wa ye na so stere ya ententamu a fa kona na ye bi nchen na mse wonde wa bene papa woda ne dua esesa no me free nipa brabo so ma brabo no etimi ekonkan spiritual marriage ni akwantusem no ye de ani chemo ewo aguna sama ya kasa obesi wona na ye bi junction so 0243 134535 0243 134535 Elder Dominic Kwabena Ejei waya building consultant ejesisia dan osisia dan pa edema adofo eno nti wa manone sabre wutia wo no muso hunu blacks adwuma ewu yobi papa boabo sika no akasa obenya obi a wodi no kwere na odi abesi ne so amana pagya dan ye japade de esi wo ede ma nabusuafo ne he wo mo twi nkrofo di sa so hunu eno nti elder enyame nipa so hunu Pentecost elder papa wodi ne huni sisia dan eye japade edema adofo eno nti sa wo je asase na wo twa
blocks esi so apagya edan ya wankasa wakoma pe ede ama wanie afa so kura na edan no kukurusi hosa no a wobɛhwɛ aboso kama wire ni nyina won mo na bɛyɔ de ama won eno ti dan na hyase akwapem si ewie de elder se fasika ni nyina bɛse no som na won hwɛ enye bibia kama hu krata se mu nyina wonye emfama afa hya ne so esa wo pasase ato a wonom ewo bi ewo miam ye didi so yi lake kwan no so pram so ebi da ho abrankase abontem ene miam kuro madwoso wonwe eda won sase da ho edwoso dwuna se tredeta buom ne nwama se na fe ya promase nyina da elder se wo pasase ato ewo saa mia ye ya ene ebomodin a na frɛ no na wama wasase a ne boda fam a manso ena so ankrata asem gyegane na so no wama obinto afei ensase da kwa ho Saudi filling station ena afei so kura wo so a wo pe hostel no wose ebi eda dompase aprabon wonom ewo hostel ewo dompase aprabon edan ho sem kaye bia no yemfrɛ elder Dominic Kwabena J yemfrɛ building consultant no ewo 0557 030197 0557 030197 wo frɛ panya mini pay wobadwo so papa na so watimi enya japade ni bi ahomka hit patch plaster yewo ene de to ase eno nte waposo ni padua mu ya ba bia wote ya ewo ni padua mu bia no bomoden na wonsa enka plaster ni bi nanso wawaye na de atare so heat ni wom enam se wo de kakaduro cinnamon ena fe oil ahodo herbs wo mu no de yeye ene te wo de taso sa no a wo bo nse ye ho adwuma kakra ya ni nyina away na eto ase e Kofoduafo ni chiremom ewo Eastern Chemist, Chris Pharma, Mikado Pharmacy. After that pharmacy, Begoro Pharmacy, afe Drug Right, Owusko B, McDowell, Max Hope, afe Medicasa, ewo nyina ebi wo hom. Ashamai wobeko Ekus Pharmacy, Krirat Pharmacy, enkwakwanso ma Mercy Information Center, Osino Kwampam Pharmacy, Kumase Bra Akoma FM 0599 991 149 0599 991 149 Bell Park just perfect toilet rolls kama na wamuti uro no say he ma no na say pa de sama etipa ye no wamuti bi yusu bi pa eno ase wabobɔ ne yie so hono na wapa ayi a echew na ndegedege ye eno ano no wudi hyemu say ya na che say workshop ne chew sa no a eno ano no nam say ti uro no atwinsuo kama ena entete so hono eye moto ne so entete ejane na so pa eno ti etime di siesie ho ebra ye bu yensa sa so ena wonom ewo kitchen towels papa bi a odro na ye kama wudi si jade anasa dining table no so eche enam sa wote kro na de pepa se ya wutimi sa de nusuom no wachimu na de hata no asa de pepa eno ti ba ko no to si wa ebeche pa ansa enansa wanum ewo table napkins afen so kwa no packet tissues ahodo a ye de tu ye botom ekobedwam ba bia behia bie no na chese wayi na wayusu na bibia koye e de amawo afen na ba eno te wo so betimi atubi aton na wate ho emfaso 0551 144400 0551144400 Bell Park was a just perfect Health Alert Clinic so hwehia wo mo nu papa ye de to yade bia asena ehon organic and herbal products and wo mo kambo mo e to yade ase wo ka se organic product and acha se product ahodo a yemfa bibia emfrafra ya acha se wo mo e de herbal de no e de afrafra wo mo de to yade ase also yade wo obi a wo die chinye pa meka ne se ye no wo de wo sa na chinchina wo ntwetwede abomfumpa na so se yade no nkoya ene ebomode ne fa konam se ho de also yade no emfa woni fidudu a ede ne baabi a ede unya kodro yade no last stop Health Alert Clinic enti ya na wo so do yade no akọ yade bia woni paduam ewodi na tiase ya to ni disa chronic a krankro no yade beko Health Alert nam se ho de bibidro ayare sa manfo nyina agya tomo eno no madina ka so apokuase ashama ene takrade won won krabata ewo ho 0242518865 0242518865 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Womb and Penis repairer no also bicycle repairer ho motor repairer ho car so fit afo no ho we ya doctor nyamia ma nim dia sa we ya bema na wo bema no workshop na hawa ba ho a fa ko no hwe no repair ne kama enfama we ya ba ene wo de nkosuo ne ka timeto e ma nyinse no e ba na so wo de na no ayemreto mu ananse ko a eno so doctor se fo wo de ne bra won repair siesie ne kama nyinse ni betomu ama chesa demu agane na so atimi awo
afa ho afa ba awo ho asamba ne mema mo nyina mo na ye na mo kohunu doctor pani no yade ahodo te say ovarian cyst fibroid afa premature ejaculation no liver any kidney yade cancer eno mo nka halitosis hadwene pa egu ni pani mase ni nyina da doctor ewa no aduru ehwo de research da biara da wo mo ye research ye hwehwemu eno te yade no de ko ya na wo no mahu akiri ntempa no ahwe aso ano de ama enkran fa wani ekire mo ewo circle photograma ehwo no mo a wo no makobie branch foforo wo kama pa ya chese ye wo da bia de kwa ekope memene da doctor pani no eye adwuma afei atonsu Monaco junction woni adansi rural bank edi enimhwe 0244087687 0244 087687 ofrepe Dr. Penny no ankasa ejo so na paadi fufuro bia badwama so eno ne mapemfo no wota so se ya nyame so ye wasomdua ye di esiesie ho ye frɛ no Eve labor pad eguma hodo mienu Eve plus and afa Eve normal oba pemfo bia wota mo ya so bia no wo behia bi papa enam se eye 100% organic bibu fufuro bia emfra wo di siesie ho a ha bia ni akire enkofa infections bia emrɛ ne bo no so eda fom papa ntiemfa ho se de obotom etie bia wobetimi atobia wososo nyame hwe wasomdua betimi ede asiesie hom abata nyina aye guy adawroma eye Eve labor pad ana mana basa eno ntie wososo yetufuo na aye mother care aye no obomoden afre na won ma bro bi watena wona so atimi etuatom 0244310620 0244310620 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips, light, airport chemicals, waterproof chemicals, and stickers. Alaska catching in a Joshua and Abenya Biena were to we to four, Sawotona Bako, and Nasa Utuni Dudu Akoton, a born when so crack, and Yama Fena Aye Papa, a Alaska Star Enterprise in chain, and Abenya be at Kumasia Dumesis Anoche Plaza, Prudential Bank no Enchenwa, wholesale and as a retail 0268 419 596 0268419596. Quick credit investment besia ehunjuo na ehaubia eni akire wo mo hyehyɛ no emuguo wo se besia hodo na aka no bank binom bosia no afa ni asi bi account na fa sika to bosome miensa hwasoso bosome miensa ye savings bosome miensa aha wono de ntesa eno Ghana card wo de afresi a haubia wo namu a wo hia sika de twitwade age ho no eye quick credit wono bema bosia esi ho ewo fam na ebre no so ewo a asumdwe wo ho pa wono mo nteteo eno ntifresi se ya na channel so wono mo bosia ewo Facebook and as internet no esom 0596920833 0596920833 wamu nyuma de nyina da eye Bank of Ghana and am on to me krata mommy wadama kuma umra ni de bebre se wani ya pa for bracket 2 ana sapon no so kuma na meboa nanyen yehwe waba na fe yakwa homa so na se boy ne da ho nam si Aunt Martin de wire me na so akofo nte won no ba ni be yese won akoware no kura bosume kura emba sata am so menyim 6 months nto okan no edane ntokwa ema Martin ne ka kire me se mimi do oware ye nchent mimi be gu na wale ema bo me hwefo ma mitiko akohwe den te ba sa ne ko etimetim clinic no mo ye se minkotwa scan na menhwe se akora no ho nkan ya yakwa na se ne ho nkan ntefe o mensi Martin fie obiem ema me bewo ye me bewo ansi nhwe mu so no adi won hwe me otam 70 seed ne beto a no abinam de twa lagbe no abinam de to no me de ye bibia me ka so onfa bi nkan okwa wo se de ne yere na kire ne se onfa ma ne no ode ma me to onfa bi nkan ho ba chenti me ba ya on hwe akula no na me ka so se Martin edu ntitentete me no ni ade ehia me ba chan ntitentete no odi mi pa no ni be main issue a wo de ba ye ti ba mi ti ba chan ntitentete so odi mi phone nti no wa nyira ho no asa yanko ba chan ntitentete no odi mi chere se ebu akwa oba ho nkan chem se bi asem ni ho anase mo ho nkan chem se wo ba de mi ho ase wo funu oba ba so me bo pu no tete ho mi bia pro na ansa makon se Martin etete ho no bo so mo lubem no obi aka chem se ya me hu se wukunu betete mo lubem atina mo robem
Baba chai baby I want na mo ro bem. Bacha. Okay. Ye fie ho mo lo ba ho. Ah yo. Yeah, okay. Bacha ti akri achina mo ro bem na ye hokotete no. Bacha there be. Okay. Bacha nti akwaso saa nti me ono so maka chen say me bisan sisi a opemi ana say ompemi ontimi nka hwemfa che me obetum badin kwa no okache ma no odon ba ese me man me ho kwan obiba be wale me nti won kan jem se wajami so wajami a ona no meka na de ho ne yenye so wajawa omeka so wonjami so omeka onjami so on hand dan me da tam aso na on hand dan ma me akora anu ntene me nti wo bata wade aso mienu why but awale ndie minto so say wo wajawa wo meka wonya wo so omeka ena wo so nim say even before wo be hunu ni suban say wo opema sam no wu jai no mebua ena akopa oba bi tira ye ena chire ya wo san bepa wo chewo say masam no kra de wo jai ya boni deliverance say wo hu e na da ne mema wo hu wo ba ne totogom kra ye mema say eye ne say mema ne to de say bankuta nti say de wo jai masam nko an wo hu but enu achire kra no a wo jai masam na wo kosra no ena wo ko hu ni say wa wane kra enche nti wo ware one wo tna how many years but on metna 5 years 5 years but after 5 years no 5 years na chi no ena mfa say last 2 years bring any me won no ena osa ebe kan asem cha me ne tnai tini 5 months ni say ebe mu a afa na na me hu say fence woni oba wakowale oba kra nche bebo some mpachan na onu wutra 5 years ansa na wo be hu so opema wo ko no time wo ka say opement no untumi ni ntre de wo ko no edi say ansa no wo san ba abeka cho so wajai ma asem edi say me ba cho me ne tena 3 years into 2 years ne beka 5 years 2 years mbeka 3 years ne ho e ma ne ye 5 years ya biti de America no a simple answer se be ya wo mo hu tie no beti ase me ni be na ya tena kakra ena me so opema asem ena meja ne hoko wo ja ne hoko ye ni edi afe ansa wo be pa wo chew so wo jai ma asem enti sign bra edi sign na edi 2 years before wo be ka so opema asem no ejai ni 2 years no oni ne tena mfie ansa na ujai relationship no but 3 years good yeah show woni na tena 3 good years say 3 bad years wo na abehunu sentete no na ya beba ho wanya wo hu ade wo ka che nsa opema na ujai ni wo 2 years no wo tumi akohunu ba ede na kofie akoye ne hu ade kama ya wone no etie wasanya ba be fawo se wo se ba be ka se se opewu a mesi akuya wo musi Ghana we ko we ena kire se akuya be kwa akogina dia ma Ghana most beautiful Ashanti region ena me nominate wo se bomodia ne ko wadaroma mame aka anyoma ba ko mienu bi nti na wo mo yesesi a me ka ya me ti ni ye no wo mo se wo ba ETP Akoma mini skirt ena white top mini skirt ena white top eni o mbe hu ni ema eni emo so be hu wo mo Josie Mr. Mama hot mini na me de ntomegu se ye de tradition ntomegu menai Miss Josie you ready yeah we are fire first near the prize ni na ma ya urade ye ko ya je let us so human na me ko bi ja so be human 032249 can't you so won so won 0322498036 0322498037 baako ese bema no afa na chi akware foforo na so da so tata no wonyan no ompe dan man ntrem no onyan na baako so se mini mekuno no
yɛba anya nkwanhyia ɛwɔ kɔnfa no akyi yɛyi yɛn 3,200 bɛrima no mpɛ so obetua sanse akora no na ɔwɔ ne hɔ na ɔbɛfa no ɔdwenkyerɛ wɔ ho ɛne sɛn wodi ne baabi afrɛfrɛ ɔbakɔsia ewura kwamo highway mo asujita wadi bakuta na ya wanu kani sadai na no banana Amsterdam ono fi hu fa mo itawo mo na oba Akoma FM 97.9 wo bere be je be man ko haida ma be me ko haida ma jo di hu je be na je ko ko nkradi an ka fine da je ko haida be me sini mo do de ya ko haida je de oba bi gem so oba bi gem di o na o do ko hu yi je be man ka man ke di na o pegi mi zenye na o do hen kwala no amukoma opakota mo wa makrao okay sorry went to me and so 03224980350322498036 udini baby afrefree my mommy is the best mommy the ai adana nkrano o fa ere mai na me ka sa akra ready station ampa facha mi adwuma ne doso na so ya na e di ko ko mekara na mama mommy e da maso ni adwuma pa mo ye ene boa manfo o ma hu ni amblem na ya da me ka se u bia ko se pa kokko pa ye e ti so fi se ta problem ti we ni na se ye radio ena mutu mu si o ye se ya ka ko to dai ye duwa ne kula ya nka nan ka we ni na kan wa e de ya ka na ni ko mi ya be ma no so ye kure no e ni aba no e pa ni so ye kure no be ma no so ni nya e na ko ha da ma o dia se ni ho no an o sa no na ti e kure pa ni so e kure se ye ni be ma ne ntina bi mu dia ba ye bi obeti aka e ja wa dia mi en chempra dia e ni o ma be ma ne ko ha dan ba ye ja wa dia mi en chempra na so ko ha da ma nkwa dia obi wu mu bi ngika wo se dia wo ha bi ma wo se se wo no eni tuo ni asekan no ni asege no e wo ma ni tiri e dia pa wo che wa ko ha wo dan ya na wa wo hu pe wa wo che de no mo ma kwara na die e ye be ma na se die se so ga kwara na e de na be ya so ana die wo de ji no so no ye pa wo mo che ye pam ma ye pa mo che ife ma wa biro ni ya ba lo che studio lo wa ye kamu ko ana kamu ba ese kamu ma ni bio tan sembe brebe mu die nyina obi antia wan si de bi antia kapse mu credit nyina e adwuma ne mara eti o ma ama obi san fa ne problem so ti be ma no kaye ka sembia so ma di award wa ta ko no wa tia badadadadadadada eti di award bi api e wo mi a me ma me Akoma FM o meje na ye mo na ba so me da se ma I'm not going to be ready. Say, I had a bit me and professional in a celebrity Abusia Penny Samia Champon. Suarez Pepe and a little team na you're ready. Akoma Sports, the powerful sports. Me pacho Bomodiana at on radio, no Facebook, YouTube. It's na hope Papa San said, "You open and your day brew." Blue